akwaba ne din edi Ohemaa Benewaa ofra Ohemaa keke kura no mani ebeje edodo ene ye won koba hodo bi ofie hanom se ya yeba na yaba bedie ene titena se na yentoa yenkomo ya ewo hanom se Emmanuel Azure ofri afu Kenya se ton ena watwa ye na nasem no emu ya fi se woni oba enetie woni na wo memu no miensa ma oba na de nkoda na dwane ohunu ba bi oba na wo na ensem no bi ka we no ho ena wode atwa ye ntika me ho ne ma Emmanuel Azure akwaba na yemisa ne se ede na wode bai ima na what to say bibia ye boko okay awie wu na nambo ye nkomode na de bai e how de e ba ko pe yara no ba betan a fe no ye cha wo African yase okay na asia hase na e man ko yisa antila ti ba na e maka di se na ya wo ya e ba na oba linkwa na adwan ko no kuru me fe na so okọ mse fine nti me na busefo tu hu na mo ko fie ho e kudi nkomo ma mo ye se yenko na enche nyame ko ya dum nkwa na beba ana oba na besa ba na ya time se fine e ko be mfie nu ma ya mo marada ma hwe anyu ama mfie nu yeah arakaka na adu mfie nu ani em so no enti mususu nkwa na ha me because of say nkwa na o ye free the time bia no enti na so munye free fi se fi mo yen se o mo frame atore bi o ho a last say o mo frame anojo bi na bobo eat no mo so frame panyo no chop nkwa mu bia no mo di no chop chere say no o mo chere say na o mo di okay fine enti o mo so nkwa so mo yare so gisi me fi akohwe o mo me ko so ma me nto no na me bawo yenko ye chikaka oba no wo ye ne ho ade ma ye ne ho ade okay ma ye ne ho ade ne ho ade ye no na nsem bi wo mtina na mtimi ye nsem be na ewu wo mi se me se ni okay timikaze mo kumkoya na mukacha msese mi se nkwan se mpenkwan dia omojo ne mpire mso amamre nsama mre anti stremu ye nyi na ntwi ansana we so on se so wo fa ukom se nya na wo twa ne ntwi ma no but okofo bi obidishe na so bia we fa so bia we wanga ni a on so obe na omo mama mrim okay but omo nyi no wo be mama mrim okay anti na ntwi na omo je ne ni wo mama mrim da bi na wo mama but ba na ni omo mama mrim okay what you say okay nti no nti nko ho a nti no achi ni ana mambi o tutu ka fa na akua de oni sa ya cha na tan hu nche hu na amefa ni tan okay nti mama so na oni menka nti na mama akua de no oni me free eni se last ya pon sorry ana mama no nya didi kaka na mama ka che me se mpem oba nka na ba ama so nka na ba na mu che me se omu nya sase na me se okay fine mate na mama akua de no we oba ne de ya we na kuma ya cha na nya peni ware onu nya be ma okay ano no ma wo saa wone no nti na me kusu yi ya ka che me se me tani na me chen pele a me ko pe me kum tani oh I'm so fine ade tani nya nipa me fine nti yakoba na se o ka che me se me hu fi ana me se sa ante dia so na bo me bo no dia ana me dome no nti mama nti o mama dome mama akua de me fancy ade wo dome nkofo so tani hu fi dia sabi me so ya dia mama se me so ya wo me bi yeah ntenu mu a enu me no chiremu ye de na odome me ka yan se so na bo me bo no dia ontwa na suka wo de o kan wo de kan because tani nya fi okay fine ntenu achi na mama ka se me se oba no kan ba na fine to mu na oba no kan ba ahasi ahasi no ye fine kuna ho na ko ba yan se mama ka se me se so oba no kan ba ho wi a nkwa ma foso ma nkwa na bia fi muso anase bia nkwa mi zanka nkwa ne bi okay that time odin koda ni fi wo nchen oba na akasa wo yire no na wo ne ntem to say na makon na bibia sia na le o mi se na me ni ntoko bia o sabre ni okay na fi su kwa me so mi woni bi o ho a ade na de na to bia na ede ntoko na ba no o ti ase mo na so bi o a na so ne baba na mi ti bia ne me ma ba si ntina nti me ba sa ne wan nka me ho okay enti na chese na wo ne ko na ntokwa wo ne ntem sa wa de bi ya kan mu kan de na de ntokwa ne ba de bi ti se on se sabio se nipa de se me fuma o so mtese se ma fum ba ono fum na so kan
na yeduabo me sanso me so head me ntiase head e be didi okay nti mo na fom na bia wo ka se obire wa fom wonyi ntum se wa fom sanete na kusu na ene bi wo so ene kwa so obaaye but wo ye na kana na didi o tiase ena didi mu an ena no so no sabi ansa na odin kwa beba no me hu na onkwa ture da no awo mienu na san kwa me na chikwa no ba ko mu a oba ma afia no kwa me na so kwa ma me hu kofo ya bi kwa me ma me na ni da but enam no so ena ma me hu sama me se me no ko se sama me kwa sile kwa me de ka me ntwa nwie wode nanaka me nka na da o eye sa abanama na a odin ba ware me no akwa no ekoya adi bi no o yira kakra ma me so na ko tu sa na mo ni na tese no o de me ma no ko ma han kura ba ka se me hemma ena wo so ko so o de me ka tese ne tese me ba ko fo tese die na me ye na me tua wo ma ho ka san tua me ma ho ka san ka ho bi enti saa enkoda ne mienu no die na woni ono ne ma ne mienu ni nyina na ono wo mu nyina na tie na woni ba ko ne tie ba ko pe ne tie plus de woni ne wo ye no obapanyi wo mfie sei 17 years asa ne wo yire na ne afi kakra onya akura sa de odi hon so wo sei on so 14 na de do just so last one so 13 out of baby sa okay emfie num ni a ode enkoda ne free wo nchen no waba anan abehwe wo ma ne kira kwan makoho metako because sankwan yare kwa na gisi minim kohwe wo matana masamba mekoho tembia oko aya na wo ne wo ntem te sei na abusua no enkoda ne wo nchen no so de na ne wo ka abusua ne de bi o ha na no mekosi ma nto bia mekoto mekoto me ma mi kwa na ofie ho janu ati na abaya kuma ba na me kra mo se fine ba me kra mo se ne ni banti abonti me ne ko doctor na me ne ko doctor me ko na mo zakwa nya osa e komiti ntinya koma akura wonya osa osa kom ne de ba esa na me san baaye ntima sem ntimi de me ha ba ni bibia nti me ma bia me mo to manson ko me ya ja nti fan so ba ni se bia nkwana ja oba bi dia omra no metem se bia nkwana nya me ma no wo senti sa so dia denti tituntu ori nkwana ko na mi hu nkwana na mo so nkwana ma me no omra no metem ase masemu anu yo woni oba no muja awade no anse wo firi wo nchen akọ ede atwa to wo firi wo nchen no de ne si ye ma otimi yakodo fa nkoda ne ko dale maka di ne ya wada se ne me ka sei mi twa bubu ya me se fine se ya ne mi pia ba me ba na oswa jira akọ na mato no so yo ntim ko ba na me ba na obi ani fie ho okay nti wo korwa nkra me nti wo ba ene se wo de nkoda ne ko nkra ne ko afa onini ama nyina afi wo dem eko ehefa na wo free ko ye no Kenya ase ahafu Kenya ase na ha ya Kenya ase no ahafu Kenya ase kura enti wo hwa wo han ka no de ne ma ne gu mu ana se efie hofo obi antimi ehunu de ye oba ne ko bi amisa ne se ye tie ne se bebe ati no nkase me but anye si bi anye ha ne ha o so obi ko ha nti wo so kura se nti se ha aye place ha no nti minim kwankwa afo so a otumi baaye okay bema wakọ adwuma na wabedu fie wo nim se wo yere na wo ma wo fie na baaye na wo yere na wo ma nyina ne fie sai na wo feel fa na mo be na wo tu ye dan ya nya bete matmi anna matmi anna nti mitu na mo na ansana ba ne kwa ebeba no dan na me ma no ku tutu kan me ka so kwa se me tene me so me no ku ye yeah okati no yese se kan se oba nkwana ba se wi a me ye dem nkwana me se nkwana da na se nipa o ka sa asem ne kire wo no enye oba ne maame no enye oba ne papa bi no eti die tumi no nyan ya wo de ka sa asem che obi ya no ye bibi ha no nti no wo ka sa kire wo ne tere se ye po asoro no ene so buza me se na papa na ne ton o ye ho ade no so o fine eno je matu ha na mo da akase bia me obusa ofrem ne ma hu de me ya fa no so you no kwa sofo me srew aha ya ba ise kasa no ha be ha de nti upa ko fie na me fie na me no kan fie o se da ana nti sofo frem ya me di nkomo bi kam san san tele o hi oba anso na no ko no ba anso adi nkomo bi na me fine okay nti sofo frem de na ye wonko a ana nti mi wie na me ma me sofo so bra no ana oba anso ko ho
to ba ko na maame no di akiri ko no se maame mesrew ade ya ba nu nkomo to pade a me ni nya yisia nti ho na adi aso no ba ya akwa di na se nka we de nka kan kan nye hwe ti den ne de ntokwa ba se me ka no ka chem se me nyansa ono no maame tambia sa because me ka se last because onu ko afi me ka sa maame no onu ko ya akuya den no akuya den onu ko ya ba ma mi mani okay nti we na ka se me tani me hu fi ni de in fact me ya okay ene maame ni yi ya iye no nsa ko no so na wo no nti kwa sa de ni si kwa no ojo oba ko tan bi se oba na waje no na busuafo se on fa kwa mbe no mo ntie mi yansa fine na me so okay oba waje ni dia fa ona oba fa oba nti na me se tere ni nkwa so me nku fi no ka se me nkwa so me nkwa no nko nti na me se se ni nkwa se me ma nti ho me ni yi ya nti me twa no twa no me se ma me sew jai because we penny so when say ko bia me bo ko se ma bo nti jani fa manku fi na fine na we nkwa ba fi nti kwanta aso dika si wan sana do we am say jama ona bu so dika bi wan sana oba na yes ade because waka tem say oba nkwa me ba ampa say fine me ba ma je me ba abuja so me nyino waje no nti ade chi na me fa ka na me ka abuja so fine sa che dia mo ba na oni se oni mche bi mam na je ne ba o so mo nyino nti ma je ne dia nti man dia me hwe ma na buto for san tede se me ba me kam ba ka me hwe obi a obo ya dance e say ya cha ni ntie bi no se fa ma chi ntim sa ba na ya cha asa aba mfie ho man kasa na sasa abre no na sese nka utimi de wo nan si fom fi say na akuya da aka cho se wo beje no amwaje no ama abusun afrew nti oba ye na wo ba ya obehu se wo yire e wo fie no esa nka uye bibi oba abusun se ko no so won de mi ntoso na maame de me ha wo hu asema kan nti me so aha me bi ko me se bia e den ya me de da nya to da ana me sa waja me mum de na me mpe okay da shi aka so no ka chem so won wari bi ese motu nsa guso ama wade na gu mo ni o se da shi na so wari bi no sabi me ko so na bi mi kam ho me kan ko ye na mo se je kaya ko si se esa ache dia semti mi nya me madia mem ya za me kan ase ha ne kan ase ne sa ban se edi be na otwe pe omo frema na ase dia me omo man oba ni pa ba ne se be bibia be pe okay we dey emfa ware na asem no ntonchen je say no obey wona na tie no na wo bro no elu ebro de ne mo ne lu se ono no asem time ono obi ana otumi fa ne kan kan egunu mu nyama bi ti sase ensa okay o twa bi ankasa nti las ne baba ba ko amafia no ne ba na akwa no su na musare no so o wam na abo me hwe na yi onse nsabe na wo ade ntiantian bi sa no sachet ana bibi ngoka eti otwa bi nti na wo bo no ana me mu no wa mo ne da tie abodi e wa me ko me to me ne ko because no say na wo ba nwode esen obetimi ne wa ko ana so wa chen ho tie ndokwa ne say enti be me to sa abo no o ti ase me to me sa mo because no me kan bo na emwa okay ko no say ye anu o ti ase o kan me na me makabi okay yo enti ne kura je enti na ba de ne enyem fam me de mba ne say on kwan ko okoso no ho so yakura ono nso ho yakura ase na me kwan na wajam ho saa na me brehwe me mba na me sa twa no ma kan di sense na woroma me hia me mba okay office adekodi ntira a ha tinti a won kwan ko na ama mi hu de me yam ho de bia me timi suo no omra ha no om kan kire me na me sanka me wan boko me ni asin bia yo ma me kwa homa no so na yacha aya ma me mpacho me tiyo what to say nyame adumo enyankopon asepa wadaruma woni mo panyin be fa ni Emmanuel Azure mpatai odi eno no me pacho mu kunu no yo ye wo haya na watoa ye na ne nkomo a wode abebo ye nyina ne se wone wo na na etie wone wanyankoda mamu miensa mo bapanyin kwa wo mfie dunson
wanti mi kita me wanti mi jame ohu ya ne se wokwa adwuma dakoro wo baaye no na wasesa wo ne ma ne nkoda ne nyina afie kura ade wonu ma bakona emfie numuni wonte wonka onim yenti ono ane mansoso no waje wonu ma free ne nsem enti wabase emisa se de ne wo ho na opeso ohunu ne mma no na onya kwan ehwe ne ma enkyere mu bi wo ho ana e o ma mi pa cha me da wase pa na yishiraw duwenkyere mu kakara okay pa cha bema me na wo me mu ye so kasa ye me kore me de me fa ne se ni kunu no awali bibia mu a mi kunu no na me ne te so ma me kan so se boy na so ma fa awali e kwa so akyan kwa no de mi fa mu ejese me kasa me ka ma sam be wa bi nto so me de enkwa me fo mu nyandan de bia oba ha abe hye nkra no me na tie me na se no ramia na me ko ba de am de hye nkra no na boy we kwa ode mafa so de kese ni di kwa na me kasa me tre enkwa me fo mu nyandan ya che we de ka ba ko wo se untimi nkyere me kwa ode wafa so kyere ye mu ye wada de party ni afre we de bia no oba ha emle bia oba ha be hye nkra no ama de opedia enkwa ye ska o mani wo mu ska ama sese no kwa no menene emana o emam yenu ekasa ende wan hwe wo mo be ma na ka so hia bibia o mane wo mo ya wo se ekwan a wode wafa so wanfa kwampa so ntima won pese obeti ne din eye kwan ben kire ye mu mame menene te ho no mo no be man sese eburo ani atetie no de mi na mu ebro pa ebro no de nemu enti Emmanuel na obo menene to me yare bone da menene to no wo yare da ho no ma me tene to bi na mafa akohyiagu bo nyina enyi ma ye wo de me kwa ebro kwan so enti eno kwa ma adwendwene ba to me so ma me de da ensanom ni wo se na me matchen ya me ba mpacho ede na ede bro no ba de na wo ya ma wo bo yo wo pie na wo ba na me kokan na da na ntokwa ebe me wo pie na ma wo me ne ba na otoso me ansa no enti wo pie ya wo ko ya ba na me koka tena oba na obuta mpa na anadu se na ni dware akora na me se nkrofo bi kura ekura na fini eteno so no me ne me enu ku a ekura na be ba emu twen ana wo busa na se anadu se na ni dware akora da akora ko to se na me ko bi ba na mi sto wo me se mo be busa buta na mi suro ana me koka me ka se ya na ba den ti kwa wo de me na so na e me ya de to ko si ye ana no de wo bo me pa na akota da me na so jina so me ba Emmanuel me bisa wo se wo yiri wo bo no wo se da bi e ya no ne ano na mu yiyi akeke wo yiri asem wo kan wo se wo bo no ma me to ti de wo mi se wo I don't think obo ne me bi do wiase mu ha chobo me enti wana de wo se me de nkwana jana ondo para o da ko da bi me bre o pa on da bi a o pe bi ya ma me be o pe bi so jina so twen ansa twen me ba ma ye nya ne mako Emmanuel wo kan ya o ba no wa ye no one day and one was me de nkwana jana ya o da be o pe bi ya ne ma no ko di dance ye be o pe bi a on fa me nko ya jina so me ba me pese me bisa Emmanuel asem twen kakra me ba ima wo yiri wose ebro kura na se kura tu woni ne nko na hye ho aye ni no wate wo sai sinu so na tu me bisa wo se wo bono so wo mu no esa ti me de asa me kan say fine so na me yende enye me bono ni sa na tie let us say do kan ko be nti sa tie dia on se wi asa no nti na ko bo bibia to no say wo de me hia no enti nyame bo bo bibia wi asa mu han because me te hono obi ani o kamene no ho e kan ko ho fine waba me ni onu ni me gidie ni me masama mbisa ye no ti me say o say wan kasa ba ko pe bi kura no wan kasa wo ba ye no odware akoda anajo eno wo bisa sa de nti na anajo bre no odware ne ba no wo se o gofo bi ba ho eno no wo tu share no so wo bro no enti sa sister enti sa ya cha enti sa obo
Mame. De wo kai wura se ente sa enye bronti na wo na yo. Wo one. What? Ma me jump on to the phone. Me jump through. And a part of my family no. Me ni ya juma. But your body book on that to what was your body boom na ma nyare shi me say. Me nyare shi me kala shi me dem da ma do hata we. So I me jump through. I can see what the man from and cry no. The one that is for me ko birthday. Ma ko birthday ko bia ma duane ama be no da asem ko say ani ko pe me da asem ma no ni o mo ma ko ma o nya me shi boy ya cha boy we pa ko nya me shi a ona te ho no ya mpacha o me ba o sa bre no atenti ni nyina mu na otimi tena akura na se a ne wo miensa ma me e pelu for friend e ho yene kwa friend me say na o mu zam ba ya boy we dey go dia ya me say let me I just na me nwanwa o ka tell me say I me pa mi oba me de me san kwa no ko no huru huru ame me pa me san kwa no ko me hu de besi enti me ma me mo kwa be tiri ka tell me say na den de na boy na e do to odo kwa na asa de me say o obesesa afa me hwa na ma me ko be ma e just ma ko be de sa de ahwe nkura yi nkura kwa no me say edaya etim enchance say ye wonder what that then cry sorry na ezu to so bo so na akọ ne ba payin no ko fosro na ma sister enchance ma sa ta mo so na wo be hu na aviro ho na imano ajiro na onye adwuma sa abra no na wona ti ho min kan to da o ti ma mi ya be fi di be di ya cha mame sa abra no na imano onye adwuma na Saka za no o cha photo. My photographer pen. O cha photo. Okay, and na wo yi wo ni amade nkoda na kọ no. Adan na wa ma na nte ne ho asese wo kọ adwuma yi. E na me kọ me de me ma na ekọ. Ateti a wo titi mi nti na wo dwa na ye wa bra wa nkra no. Ma o ka cha me say me yo ba. Me nko me mu die besie. Ela me say na sa de a me kọ me mu die besie. Fa me na wo nya me ho ade abusuafo nko ano ye ka kere be me ho ade wo ntimi ni oba no ye me ho ade na me de me ma me sha ma he ye kwa me nu mo gon na me de me ma na me de mba me krum e me bia oba ha e be hwe nkura no e ma ye se no wo be ma ndo hwe no ma na de wo yi wo mu busa ne se akwa no ma cheba akwa e ma na wie fu atwa no busa ne se ne ka pre dem ne se bo dem ma to ni su so wo de mo musa ma me se nkura no wo ye wo mo den matre ma me misa no ima o ma no ko de o mu dwane hu hwe wo amenti sa wo ba ni school na ade ne ko ye in Canada so se me bo a ho so se me bo a me ba panyin no ma to fu ama no Debi inye panyin no wo se wo de nkura no ba e kura wo nhwe wo mo amenti sa da why na me wa ko si ni so kan na sense kasi ma bu fe fe e bu sapi na odama ma akone fun ira in life afi me ma yiso wo so na ma to fun ma me ba ya ya busu me bia o send say me ba me check ba you me say last year 6 June na to fun ma akora no fun ne de meji me ba o di me ka se ti nti sa ba mu e si me no aka ma se be 8000 chese wo send no bosom ya na say bi be count sa na ko eno de bi count na be tuma ma mu sa no se o se wo akwanya wutimi be hwe wo ma no se wo pese wo sa je nkura no kotena kura na se ya na ma me ti ne ba wo o se mo kwanya so akwanya me hwe nkura fine nti se no die si kwan se me na wo ma na nkwan tena be bi mum enso wo no na me nkwan tena kura na me se ska man kwa ano na se ne sen okay into you pen the same me se me hia me ma nti ti wo se man ho ade eno sa ho ade ye no amame yesesa no onu kwa sa se me hwe me ma france me hwe ma me okay bi sa busa ne se ma fi ho Canada on sa ho na etua into me be so nto kasa o ya ho kasa ni go kan ma me no ko be ni me ma me hwe mo esa bo onu ba ho ka o hwe onu ne ma no yes ka ho me Canada okay so say no say enkoda yi ekura ho no be de wo mako school woni you feel Kenya see e ho na o te Kenya se na wo woni ti ho but me to be Kenya see
so who back Kenya? Yes, me talk na feel fine. Say akura se de nyampon ndonto obo be de me se no. Me se ni ko kan ase a mo to obo no che nkwan bo so mo. Mo yin mo de se ndi ko ba se bi nti onu on fa nkwan ko. Asem aye kan. Mama, de na me pese me hu ni say akwada yi wone eye Haruna atu anamo eye tabiamu school wonu makọ ema certificate ya present ya ma obey wa fa afro sabre nu nyina lo betena he kiyansi wo ho se fi kiyansi na se nkwada yi de opanyini ne kwa nya mfie du nso nyesa o mu wo school mu wa ha ya kire se baby a wo behwe wo mu emeboa de nti pote na fe de opesa oji wo no maame de nti kan se mama na odi ka uturu da sankwa uturu omu bi no ko edina ha yo omu nam sa hwe payin na ona se so o school no boa ati mbo ba na to na ka fam se o take mu o to nam o hu adanse o hu adanse neba ya cha mo hu Mame kwadu abema yi bo no efa bi se to saade a ene entwa ye fi so se etini bo anadwo no nwotwe na wo ba no wo ma ne bi afre se ekom de yo da ye nidi ye ba kuketu wo msu kwa tini friends me ka wona aka mama ne huru aka ora me ba nyinta ma fo ma wo se ba ne buwa so ka sa me ba pa yini no wo ho de wo school o ma kire wo ba uda busano la na me mama da ba na ka na brena me wan kan ko se da ban go yi wo si de san kwale yin to de ni da asambe ni ya me bo enti ku mfasi kan kwa na me pa dance e hwan su na opanyi o mane kro na wo kan wo wai ozi ni pa na o se akane na o se ndi sikase ni su no ono o fio nya fe no ayi aja ko brana odama mu ako anu ati no na sense papa ma min ka danda eska ni obey hu bi obey ma mi ti he ska no anu ska kan san ska ma mi orbo no musa atu su bi ti adu ska mi kan danda hwe uni last 3 years yes ko bla wo to man ko ska to dem bi to an kan kura na me de to wa to tren be mawo ene kwa ne ka biye bebe ni kan kwa ha ho ma to biye kwa ha ho kura wate bebe ni bebe je we can go ya cha men kan sha akoda na no ma me akoda ne kasa me ba bebe hello ati sai Nando bebe ya ofro papa nyume ka che se kom de o Daddy ebu aya anapa na friend say your book if you want to me is can you find go to eti ya dada sendi musika tada o sendi say ebu ha 50 bebe Mama no mama nkasa. Hello madam. Echa. Enu ana wo ba. Be ma eye abusuati. Eja esunsum ne kata nkoda so. What am I say? Enu nti no se ebi ankoda no te bia bi nti wafra wade no ase. Na wo kwa anya bi anka kwa mabre mu pra no. Ese nkoda iba wo no papa nche. Na wo benya family love kakra. Mutiafia pa mama. Mutiafia se wo kan. Say you no money. Say wo fufuro. Eja wo no bia wana. Wo kwa wo. Ba mama. O do pia mu. Bida nko mi dire nka na wo mo tumi nchen yo. Wanya say? Apa. After 2 years. Na so no ko ye na wo so fa ho adwen. So ko so wari bi de se ni kwase me kwan tumi town. Timi nchen. Okay. Friends yecha Tu mo say akwa no be school. O ba no wo kata zen ko ada. O be school. Ama o so be sa aso me nyame. Me ka to aso. Bu sa be se wa sa me ta be dem. Na bo me style dem. O be bla me na wa ha.
Me say the we are so what you say. What me how me how to the bra what to me how what the bra me how we phone to the M1 enu so ba na ba ha on papa ade bi se ho a am me ba mo nsa bia what the evidence is aba me se me nyina no so wo so ya me kan so so no mama tie phone to the M1 me me how me gan what the bra why so ba some lawyers for mo bra me ba why madam to the mister to me here say we nya bi sia wa neba ya cha mama da ben na obetimi aba ha so na wo fro me we na wo chene ne tinka da ben de beboa wo na ye tie sei da ben na nka obetimi aba ne hye be mai da musa afkenya se de kwan wa ye be so be san cha kwan aba na wo ma ye me akwa to kuta me tin fa na fro ka ti da ben ye ma oba bosome ana o to me na akwa na ho bosome na ho nye na matimi afro ka Inti. Mamene unia na wosha wonu nkasa. Hello, madam. Hello. Hello. Mami. Enkwada no wonu mo wo nchen a wo na ahwe wonu mana. Wo ma setra mu te sei, wo mu enemu a, wo mu kotreka na dwe kom de wo mu ana. Me pa cho e bin si sada na adai na enkodai wo mu papa ni wo mu nya kwan ko wo mu papa nchen no mabeka mu nko am nchen me pa cho wo mu papa no kula ni e me di papa no ha ya wo se papa no entimi enka papa no ko timi ba ba sha nkola no enya ne show se obehwe wo no mu a enya bia no ono so ye ja etwa se enkoda no ni sunsum kata wo no so bi nya sika no nko a na mama me no wo ba ni mu woni wo wo so ye kulasi wo hu se nkura no wo mo ha en atse de wo nchen ya mama wo kan se enye wo se ne ba panyi kwa wo mfie du nso 17 kwa 17 years wo ba na be ma oba ai planning ne ye oba eti 17 de na ne afia obetimi akosra ne papa na se won kotena ho mpo a anye bia ne nhyehyɛ wo ho wonu makwa obetimi akwama wonu papa ho na wonu maba mo nkyɛn kakra saa na twa se eye sene wa mo ne wa mo mani ntam asɛm se de akora no bakwa de a me ntimi kwan akora no bakwa de ya na ima no odi sikasa na brenkoda no akora onya 17 years de wo nsa endi so bakwa ne papa nchen ya me ntimi kwan se mo won ne papa nchen na na se busumi bia no Emmanuel sikasa ne ya no de ba ma odi hwe nkoda no won fa di mo no fa bi ma won fa di kam ma di se nkoda no bia akora ba ko de wo ye ba ma wan se esiemufu no so de sevi wo mo ma ma ne de wo mani wo mo wow, and the bear dear, the bear money, I can say here book now, and then you're back to Amman. Now, money, dear, will see you. Mama, I say, we to me and Nina no baba no our phone so come massa. Papa, what can it? I was say, or per se, yen I shia, yacha, waha, now on also waha, or near maybe our person, or this is in a name. Now, Uncle Father dance here, deba, that bay, Namubenya home. Maybe I told me, this and our for. I feel when you're now, okay. And you know, it's your mom was to say, Mamma, dear Mobacana meet you. Me, some may come a bram so now, one more day and some the buy and woman you want to use your flower. To me, flower, not the Mobacano. Mamma, listen after them, why? Me, Pamucho. I don't me, come cancel, so I Mr. Sabia said, I couldn't remember more. It's a beer, Sabia. Come on, Dabianaka, Sabinaka Mubia community, simple. Okay. And better pa. So I put him into on how they will quite be you. Mammy, dear Waka no matter, what's it? Open watching our Sama Yata won't carry a mate. Yeah, the better was our wife.
Actually, I'm about to make it. Me Brampany, so me and men and penny for. One of the son, I am not a buying in if you are one asso. Did you say, Miss Frau, woman, I'm a boy, mamma, into one of that kind of natural. Ma, that's all my timid as celebrate. You miss me that. Auntie Emmanuel. Asamu say a car as I say, I didn't create a juma. Said ye, o yiri ye cha kai. O mami anko day one what they are to say. O first sika, my name will babe man dear. O sending sika. Mamma no window ka tie hwe ene se bema no so ono phone nti beside na masa sika sipai ni so ono we ba so o so mi hwere na ono atum sika koma bema so ono wonye asembo wo mukam hunu ko sakoto ono phone payin na o phone okay on so sika kokosi no na ka bia sika bia no wa ba sika ko na ya aka ni bi and you the message say what the message on say o can't me say nkwa wa ya me hwe o fine dan do one share wa na akeke nti me message say what the mum kam be say message kam but me say wa send me want me ama me moye me say say wo say wo send sika sen no me ti o sika le ti o he baby na nti me wa ha me send sika mo bi nti me kai okwa ti anu asei anu adue ade bechini me mamu ay 2 minutes to discount 2 million o currency no nti tole bia oba na wo ko school no o toto ni school ho ne ma yes me ka den na toy first time na o ba sa ko no o fam so da ma school na go to na me you e no ka tell me say ohia na bi 5.8 na me sika send you nti samu de send ya wo frɛ panyini bi sɛ o me de sika no me ba na frɛ me won ko toto ne ho ne ma nti munya mo dansefo na kwada bɔne adɔso nti me de 5.8 ato ne phone so nti panyifo mu fa mani ni akiri wo ye bibi sa wo tu sa na mo ano de sa e ya ho ne me ni obi an no ho e ka mba no de no ho o ti ase na sɛ de maame ya wone nkoda ne tie sɛ wo ni number na maame ni number ho tie maame jojo ka sei mu na muti fie ho ana mo so hwan kran maame nkran ko na hu nkran ka se hu ma because of say mo ho na kakra ba se hu ma mo na mo ni ai ba sa because of say e community ba mo na kwakwa se me ma no mo nya kwatefo mo fo so pa muti ti mo twum condemn nti wo de ti dan duru se na se sia ho no mo a wo tia se ene be bibia twetete me se mo so wo de admoni ya se mo nche ne wo na me nche ne wo na osoro nti yankopon ya adom na se bia mo kase bia bere se yen hye ohwa na ya hia na ko se man on hwem na be na hwen na what bi da me ba big mama wo de wani afi kakra bremu kakra na me da se be se bi se bre yi ma o se o kasa no yeah o ka se bi se oba ne no nsa kakra enti no ya na o de ntokwa oba no so confirm o se enoma wo de ne fa mu nti na man ne no nsa enti a confirm say obu na mpa ana de me pese me hunsu ne say wo ye bema ana wo ba no yo ba ana enkola no wo mo maame ho wo ko ho da bia ko hwe enkola no enti koma wo se de enkola no sika sa na wo de kwa ye mfa ntwa aduane ma wo mu de enti kom de wo mo me ya no maame ba me ya no aya no maame ti o o se akwa won che e difference o ba bi o meba woni ba bi o woni maame wo na maame ti he akwa na wo nti se nti me ti afuka nya si nti bi asem nya na mafuruka akoduru ho a na o che msa afuruka akọ kwa na wa na me ba mzaka me hwe o ono okasa hwe se o ba wo de ma ware ni o ta me ka a me twa ya ka me nti se no nti me fo so se me tua ono no ba na ka yiye ansam me ma me mu ya o tie meti me do ba to abo akokote ho kokote se ade da ne nche ya won pagi for techo on se aware mu ntetimu e na de no ma se ba e ma nkola ye basa media de minim ni se enkola no akoma bi wo se nkola ne medi akoma wo me ho ne se wo momra metena wo ho de e fi se wo no oba foforo na wo enkola no so wo nsusa
was said be a witness of Busumi be out there besides Sikasa and what they call Wunuka. I was so Sikasa and Medeko Mancolano, almost school fees in it. Yes, simple. Me as my work on me wouldn't tell when you bro. Yes, simple. And Colano Woman from Musica Comawomo. It is our cousin Colano community. Also, your man is a wood is kind of one of Mediana. We have been what's the winning number now, but for wouldn't number. I will say this come out banana. Ube friend we na ka chese me discuss ya makola no ma mpacho oba no on du kom hu on ti ho ohima tremas no ma fie oba de wo yire no in Canada ana no so de o ohim ko hin mo so ya no okoto beguto wa kubo se minim ho nti na fa na se no na ba ko fo e be na me we na ma we na ana o ka se mi se no bia wo fine ntima se me no bia wo na me no ti na wo pa fa nkwan de ko se me nkwan ko se me ko kwa na me mu be ma wo sori a for se obo muska bre bia se wo de nkola no ko ye o de nkola no ko ye na wo hunu ba bia nkola no wan ke different no wo ko sra nkola no chese asam no ni nchire mu ni obai ene be ma no afa wo ba ene oba no awo oba ya ye kana semi nsu gya awade no ono nso so akofa wo bi ene wakowo ni wagya nkoda no mama menua enti ono hwemu ankoda no wo ma menua ho na ye hwe ni sei nso sase ye gye wo mu nso de wo mu mawo a omo ma menji awade ase kwa ne be hwe wo mame mem he sabi me se ba tai se ana ba usne bata na oba ese wo bodu funka fu why me o de ti ena me ka so ho evidence be na so de beba no mame hu mame e ofie e de yi o de ha mu le me nka me ha party e wo krata so ana e evidence wo krata so da bi me da ha ni krata so se ka wo kan kan se me kana pa mame ha party me kan yi sa ba isi fo ma ka che me da buru ore na sin ya sia ho a anya no wa ka so hu se bia sa ade se etisa mpa na ye wonye woni wale because my bro e yo ba no na de sa ade ne ye wa yes min kan na da ana be ma no asemi ne ka ne yake etika o de ti ma me se ne se mitim se bia e picture e picture enye okay o de min fa na sa e pictures bia wa twitwa yeah e ka hu bi so what must and we there intimacy say we we akọ phone so but yam bon say be say he na share ho dia and na some bars mun kan buy say be on so we had but is share ho a we yiri o wa adwiri mu hawo o say o yiri no wa adwiri mu hawo man dia me nyinli nim bisa me nyinli okay anti ya cha mame ya ba chomi sewa enti ye asem we sese ye hwe ne ye ka na abatai mienu die se nkoda ne ni baako ese omo baako sese obi anya akwanya ewo ne ma ho saa na sese eye enti ye bebo modin na ya ba mo ye twen wo ma me ko no ba ye ne be me be ka se na fie hunu ba bi ye de beto why ba choyo okay me da se enti kan akoma to ye mo se na ba ma no waka no wasi woni me number okay no wasi woni me bo dis kan be pa woni me number pa oba fia o ka se me be me ba ho a me ba no ni ho ena na ba na me du afa fam ka tem se me be me kwasi apa na nye so ba na ye chan okay when nam dia wo ye yentia asama wo ye yenti na ma me kan sa na klase wana nku ana ti ekula na si wono mo ti me kan na sutu we so obekunu a na adi asama me di sie wo tu obekunu a adi asama na kan men kan kire wo tu na wo tu ana ko ka ti na place wan chew oba fi o de ka se nti okay na se bia se nti sa so me nya o dai na kuno na kuno hubi temi ni to na ma me na wa share na adi o adi tu fi na mbe kan sa awo fun on so kire wo eni de o se do kan se rim sa
I'm worried. Why? The number. Oh, boy. The I mean, number. Tim, you make a team. You say, so see, me, what to say, I don't say, don't say, sir. Mammy, he said, don't can hear fat. If you're actually not, how do you know? Why? Mimi Boada, Mati, until the Muntua Crown wine, to Muntua and I had never Hawaii. Oh, Mammy, me too. Shall for be on William Shisho, almost so much junk when I cry. No, could do a mobile. Mammy, not me. I don't know, until you are also young and Tiasian. Cassa and your pet. Or we are now looking at Dodgy, some you are 1 year crowd to be a my into a manual channel. Or manual channel. Mamma was a team, only would be. How so would Tiba now? No, you said, I don't know, any. Okay. What the young fancy? No, the young one. Now, the evidence now one can be hammy. So one can't tell me. I don't parliament, I don't bother some mechanic. Eh, children are the Baba Jimmy. Yes, yes, I'm too. Maybe to now, and I'm my town too. So we evidence now, Mammy, the managers evidence you on one family, my bam, Papa. Mammy, I can't go and how a Benjamin Samon and how cry. I did would go by. Oh, the do what? Yo. Right. And I was suspense. We are trained. Evidence chrono. Nafe ya fefiho. Abigail, I don't change. NSC. Go free a call. You could feel what and can. What bush you need being can. A DNSC. Who was some maybe say acquire no. Make one of Miss Omade Miaqua fee. When the boss are man, Answer na me beba na ma me frame me so de me akwa ahemfie na ahemfo ni bi frame me say he fine fee kolongwa ahemfie okay so ma o ma bebo mi ko edu say ma bo boy ni dia enti membra na me meyi ma no okay ba amba so omutu ye she ade enti na wo di ni die ma na no mo ko e me ko ye branda na me ne me ma me ne me sister penny ko ye Moko ya die na si wo. Ya kwa ya no mutu ye she branda sa na no bonsa nti wo menti mi anka. Okay, na kofi wusu no wankasa wo ne na wakasa. Me ba sho de bi fi se me kwa de on frɛ me na momo bi na frɛ me say or the 1.5 ebeja say akwala ni chop money. Na dada ni nyina ya na usika wo de koja. Ba sho de. Okay, 1.5 no the man saying na woche. Last time no the 1.5 ko ba na ye pampers asa. Nti wo akoda nyina obo akohoma saying. Tama issue no ho de na akwala ne nko a chop money na ode ba. Hey mama, me say, o akoda nyina obo akohoma saying. Me check here day 10 cedis. Day 10 cedis. Adan ya o ma saying. You are 2 weeks no the 200 cedis neighbor. 2 weeks no more 200. A day 10 cedis. O ton akoda aduane o to o mo ni ade. O mo wom. Diaper na sometimes ya no to biba. No to deba. And the o deba. Sometimes bi ho mo ba ho na me kasa asana me no. Enya ho akasa na o de aba. Me ba mama ko mama ho. Mama ye wa ha na abi ebe dwa to aye. Nkomo de be boy ne se woni aba me de friend Kofi Wusu. Aku school wo ma graduate ye the certificate man ya be ma ya wawo na awo na chi no ensem kakra bi aba o ma na Kofi Wusu ma me say enyanka won
saying weekend no echo saying what promote to say if you and so at the saying meaning say twedi ampo nyankopon nadom emrosopi ekita yemu yene ekwa yahudo nyina ware so na se wode yakwaba na nadwode de ekanyina ne aseda ene edima yewura no se wahu ye mobosa aha eye Nhyira 104.5 jumedia wobetie no ya tudi se obra na waje so se ene de wan kasa wayere wo ho na wabo mema wakwaba ya to apiti ba bia nti se wutie mi wodwom wutie mi wokamu wutie mi wo store ma na wadwodwo ho ofie na wutie mi ade meka nyina nse Yakopon wonhyira wo na wonye wo kese epa sima no enwotwe na bapa awia donko eho yedam live wo Facebook ya just wo Facebook na wabo Nhyira 104.5 FM yedam live bomodin ya ma wadwenkyere no mfa ye nkomo aye die ye eho ye ne wona di dwumadie no ntini epe no saa na adwenkyere no nso ma atwero no nyina ho emre nyam fefefe na ye ni dwumadie no mom YouTube nso ye dem ewo ho no mu akere se ho nso ye Nhyira TV eya busunya kase pa mema obi bia akwaba midi e de Ohemaa Benewaa me se ubu midi kekekra na manane what ya say midi no eho hia me yie pa eno nti e bia behu midi ano opai me Ohemaa na waje otu na yekoye nim esa debia ye ba ya na me wonsempo bia me de ma wo na me de ma wo ma wo de abo kotokua no na wo de akyeche wo hu ewre eno nti asema na jwa dai me de ma wo na wo de nante na wo twa hyase ne se it is better to be hated for what you are and be corrected than to be loved for what you are not. Ayesa ubeda usuban wedi mayehunu usa opekasa mayehunu usa wonfumso chimatoni unkonkonsano eno ano no mayehunu se wo aha ena wofum ena yebetimi atenetene wo na aboa mo otimi asi kwampa no so na nipa nyina atimi ado sense obeye pataku odi odwa nwoma adura wo ho da wusigu sunsu amuna wotirim da bia no opese nipa hunu se wo na wo ye nanso ebewi ase no na wadi magu asese poto enu nti hye no so se na wotwi be real be you da wo ho adi se de wotie no na se basafum so bi ho a yetimi atenetene wo na watimi atiesi kwampa no so dan se obeye hypocrite emwakra abisia ye wonko pi wo fi hanum se ya ba ne ya ba bedie na ye die no na ye boapa no apumasibre na afa ye sua de ewo brekro no wa mu enu ntimisrew bre na fa waso efemme ma me dan na mamle wo firi eye ohwum na watoa ye ya kire se ne nkoma woni ye bo ne emu ohwirem awade ama binum anya ba bi agina ye ebinum nso awade ama wonum abrabo aye bisi basa ya wonum hunu ne awonye won ho kra enu nti ma me dina mamele watrase enu nti yema na kwaba na yemisa ne se ne nantese ene se hya no so ma me se October bosome no ene eye ne de to so eye dumiensa e wa fe empemienu ene aduonu no memo akwaba nso emra Adom TV wabe ne se yie ne wunyina na di dwumadie no tena se na ma me dina mamele me ma na kwaba ma me na how to say Bibia ya boko ene ye dua da unti ube Yakopon mama bibia boko obe mama da mesre opa anti mami ja waje aze na yenko mama area wo na anam de na de wonam eba cho area de boko eba cho mene be me bi wo nkwala miensa na be fie nani be ma ne de me ba se matu na firi ni fie a wonya be bi ntina enti ye frɛ me ma me bai e ma me be chirichiri mu na me pa cho asam de enti amasan ba ha nyina ne se no de enfie nan no kra sa bre no em sa fe na mo university azaze enti sa ko wachi kra ne mo asam ne nyina pafa mate tesa me pa cho be bi ehia me pa na se me be bobo so na ubisa me bibia na mayiwa no e kwan ya fa so a wuhia be ma no wo ye ho ade den na utimi ne nanti bedru sam pempenso no yem fanfiri ho na yembra ene wa pa ai no ada dia pa se yenti a ye hunu ba bia me so mehunu ensemisa esembisa woni anop mesipeti ko shase me pa cho de tiene se na me ya anwe adwuma okay na ono so anwa car driver enti na me supply anwa tie na edidimu ama me ko manim se me to asase na me amatu manwea nti me hyase esa emu ana me di hia no
nti asetena mu kakra na eba edi be PM. Okay, Ocean saying or your 1 day and But young worry Debbie. Okay. Young worry, and so ya won't calami and son. Inti ye bosses a kakra ushim near West Sufia, and I bet na ushim honum. Inti better na honum on about 2011. 2011 and fancy dying 4 rooms na near 2 and near boss ye better name ushim ho. Okay, a can't bang no more fast from moye dino. Wo se nanka wo ye wadwuma nanka what we chim so be boss say nti mumi no na moye den na moye me ba cho de woman say e dan no me ka say bia me sheda ma no cement 1 bag 2 basa na e yentro na menenete ansa no wo shedan no ase. Okay, menene time mu ho na okoto taxi no koye adwuma wo sehwe no ko de anwaka akose koye adwuma nti okoba akubi ba oba no beto taxi na me ka chen se taxi de obi a wasi so de emwa se wo adwuma kese bi a wo ye na car ne boa diska brel de a ene e beboa na emu se ka wa to won sheda mfa mu bi nya adwuma edu anwumra no asa na mfo agum na mo kɔ na mo ba sa de ajasa ka no to so de begige na ne keke ene amfa anya adwuma e wo na so bi de akoye adwuma kakra ho na wakoje na me yesa sa de on ton ka no. Okay, ti e no asoma me ken ye 205 emu ho na taxi na e ka be me pa cho de ka na Opel Astra and Opel na woni nka mu Astra na short boot and say long boot. Aha. Fen wa che say wani dey yenko. Ba cho na oton ka no. Nti e cho sa akoto foforo nti okoto e mi bufui wan ka nkyere me de. Na mo mi hu e mi bufui. Nti edidimu na oton ka no na che se odekoto asase. Na nadamfo driver ni ba akọ ene force na say ohun so hwemu nsase omo tete. Nti omo moden na onkotobi. Inti na dafo ne ka bre kwansa no wote asema one na ekọ akwakọta asase no. Okay, so okọta asase no edidimu na oye se obetu full level kakra e de ato ho no na okoye full level no. So oye full level ne de nukuri ne me kwa wan kan jem se wa hye ase a oye full level no. Inti baby a ne ete ko ba se ye fewra etu yen se ne wo fa asefo bi betan edan nim e na oye se saade a me nkọ dan na me se me nkọ na emu baby a ye asase ne won se patakwa ye nkọ bonsi so na ye ntunko ho me ka o si ho ye nwuram ho ye nwuram ti na wo mpene so ka se me nkọ dan opi a me nkọ na me yimani na me de tu ye fewra ne nua ba anim se ye wa asase saade a o me nkọ boss sen bi wo so na ye nkọ tinem patakra metinem na ye fewra ne friend no na ana wo ka kire na me ka kire no nti sa abre no say ye ka de ne me metimi aka say wo your bapa because a man pi suro wram o suro say scorpion no ne ade ne bi kwa na obekokwa na light ni ho ba wo de ne wasi ubu say 211 na ho ye nwram pa wow na ho ye nwram. Okay, nti me de tu ye fewra ne nua ba ni me no friend ne kasa ya na fede wote ase ti mo ano beka chem so no kra no full level na woto ye opeja ba ko mani drube 4 blocks ti saade a enkoto aye no so esika na de ko ha dan nyina so 8 million ati se nya dan bi kra na sika kra de be fa ye ne makra so edi ti ma me kan ne ti a oti ase ta fe de ohwa na wokọ na akwa ye ho adwuma kakra e ohwa na me ne ko ne akoye kakra na ye nya one room. Okay, sabe nya de adwuma na oye na otu anwea no na no waje tu na me nya etu ba na me madwuma na me ye no na maboka bi woni sembebre tin me madwuma de na enkoso sa na ekofom na afa na masan so abewu amekuta akwala enti ye kwa ye na mfon kra ne frɛ Sofia ne aba ohwim ne aba be ye dan ho adwuma me konsuo ne yekɔ saa ne na kra bi ana one ne nam saa ne nyame ncha de timide boardan no so enti wo be boso no se ne nchensen a ineska na san ti nchensen etoye no anso na okɔ ne maame ho Jacobu na okoje maame ne nchensin bi ana so ato agu ache na okofa bi na ode be kan ho na ode boardan one room no peno so one room no na mo anti bi anto nchensin fa ka ko da ko tani nya 8 million na na de pedan ti no ana de koto aso a de ye. Okay, na ye de kotena ho nti ye kɔ no ma na anu ode nti ye ne amakwa so aso afana one na kra no so aso afana no mo de kɔye
from most were free Sophia Oshim. It's a name of San now here na portable obi betimi aso abusua Oshim any Sophia can crow back on a dantemu ufro Oshim na akwa man from ansa na wakwa Sophia na mte Sophia krom mpazani ete Sophia market aha enti ufri Sophia kra ba wo beba bedru pola ansa na waba aman from station ansa na waba Oshim ansakwa no wadro hwim kro ne munti nye kwan a eye kwan a obi betimi atwa ne kwa niam abensa na moso ade faafo bacho ebi ye table na rabes ne nkuku kakra no musa no de enti table na yere kwa brane na wode nam kwan ne ho mutu bi na ye frɛ no hene wow enti osowai enti akire ansa na yenya oven bi na oven no esesa efa fridge ne mpa ne sa ne ama na aka no eno de mo de fa aka ende de fa aka enti wo mutu no fa dai omo fa from the one fa bi omo fa from the Ukraine because me de bibi fa from na entro okay na kra hemechi enti omo na aso sa ne ama de koi okay enti ye ko ho no mo 2011 enti ye ko du ye no ye ko no 4 days pepepe na wonya adwuma wo 7 na wo sa woko nti na anu oden se me ne me ba keto anu nko a na ebetre nwura mu ho yen ye wia na ye wo de fie baako e wo ya na afo kakra na baako nso ekwan ho a ese me tie mu a omo no na ebete enso e boss sa unhu obi ampo wa bontin bio ne hotna na na ede enso nyankopon adom e de tante mu kakra okwa 2 weeks no aba no okwa no aba no okwa kakra sa enti me pacha 2015 na me bewo me ba keto a me nwo na chi sesi a okuta me okay na che se ma bewo miensa eno no ni nyina mu se de wusi gba no ho ba se o be man owu nkwa me do me enko handa ye nko tena sese ni mu nyina no 1 2 eho ade yo ho na mo bia ono so anye me pacha ye ko tena ho no 2011 no 3 weeks na me ma me free mu ti e call me maami ayie no na busuafo frɛ sɛ emma no wa yenye wo ho ade ana wo ye be ma so anye wo yere ho ade a na mu hyia he na mu bisa ne sɛ eduru no so mu bisa sɛ obe me ho ade breben na wo share date sɛ obe me ho ade December okay ti sa ta me maami wu 2011 na ye nta March mu ho na maami free mu aha na ye January na ye call ho no ti January na maami free no no share date say obeye no October okay na busuafo nse de bi om so beye ye no October nti emwa nti sa dia December na no share nti akoye ye ni nyina aba yakoye ye ni baaye no wanka ho hwe na afe ne suban bi de di woni mu a nti me ye ma de se me ha no se wonya me ho suban ben sa na de dia ma wo ye se wonware wona ne kasa 1 2 a dana itim na ye o se ye media no ye me ma media onya media ye o se media na enya media na ye me ma media kakra bi no kwadi fija ko mu baaye no kwagede baaye nti ye ne ma media nti ma ensam ne de bebre na akokọ so a ye koye me ma me aye baaye fe ye koye ma me aye baaye kra no ensam kitinkiti bi ena ono no kọbọ ka o me ma me aye mu obebo ne maame mu amane na se akoye nsem bebre e kame se me ma bone fom chese akoye me maame ayi aba okasa bia na waboso na wudi wo yire chi koye nsiye dia je sha oba boso okasa bia na waboso okasa bia na waboso ti na me yasa me no na tina se me maame afrim na wa bo akoye me maame ayi a news ben na eye nti ase de bia wo ka ho asem nti me de me betwa aso nti ye tete wono ma na me de be wo second born na third born no so e de bae enti me ho ade yo no mu no me so me free ahemfie a so tware ahemfie kana me bebi sa wa hwene e da won say krenti kan bebi sa so di hima na me first tware ahemfie okay enti me wo fa na ye ohene a wote so sa bre no enti me wo fa no so frɛ e busa se be ma ne ka so ba be me ho ade na akosi sei enam se ye beba ho bitwa no ntro se ye beba ho so no ne nkan hwe enti sa abra na mene mo fakasa na menye me baketo ano enti me wo ye no na me ka kire ne se sa de a me pese ya fa akra ne to me wo fa na ka bufo bi ewo ni mu ana se na da bia ya daada no no na ka on fa eno no na ka on twa so na me ka kire be ma me wo ye no menya 3 weeks
me kan me ne to esi a me kan asem we fi me ma nkwala me ensa ma wo me wo ya no ato akra ne din oto akra ne din so a on kan jo se bi a nka me hu e wo wa ye din dwene hu oye den no tu ne din se oni ni me no ho anu atro krata ba se dina oba ne din ni ana obodwa eto akra ne din e bi aka be se 3-4 days amama kwa asore no na wa ode edin no anu kwa won ka dana ye kwa asore no atro din ni di aba me nso no kura nya me sa ata no ma adwen bie wo enema bi hu sa se me ha no wo hu nti no na enha me ebia mato akra di because mo fa mo ya me hu bia ntoma na se bibi kakra na ode aba enu na ode ato akra ne di ono ndwena akra ne di hu me first born ode ne to na danfo ma me bia no e na adwuma maazi second born ode ne to no ho just on ka hwe nkyere no ane se ekodu aso de na ode di na ba o ma wo ba ta no so kra hwe se mato me bedi ana se wa wo wa brent no diwe na efa ekyekyewe onye bi enti me bom timpo se me wubi mu a me ma ne nto akra ne di enti me am ka ni sa de mfa mba keto ne nto me wo fa me kan wa anka hwio 3 weeks no ne bufu ne me ya ka chei na wo mo makohoma kra enti me bo na danfo bra ba ko ne ye kama e wa asuofia na mbo na ma ne se na na danfo ne ye no oba wo 3 weeks wo ma na komonye den wadidi tina bla no ne mam sika e de to aduane di sa abre ono na danfo ene nkwala mienu no ene se na ehu ono na danfo ebi wa no de asoma na yere ebi won so ana me frɛ na bi a wasende ama na ebi won so ana makɔhɔ na adan na wo se e ya adwenkyerɛ fi se ya ka amamre mu no nye oba na tudi enti se wo de adwenkyerɛ bi sa ama no nko mpene so ana se nka wotwa akyire na de opɛ no na sa tam kwa na menya me kwa asɔre o wa mama mu ayi bia o me ne ne ti se me ka wa mama mu ayi bia okay kopem se me de be kwa asɔre ono so wa mfa din bia ma me anka se de bia na se yo enti me be kwa asɔre me ka chen se me be kwa asɔre nti akwala no atare ana se ne me de be kwa asɔre na ka chen me se oni bi ti sa ata na ne nua boy bi ete ye nchen na ne nua sa de ne bre ye de won ti ase ti boy na afa ka kokoro nkwa akɔtɔ mpaboa akra ne be hye e de bre no sa ata me na ti me ne boy ne kwa asɔre anopa na ebe kwa asɔre no ni pie ntem enti wa ne ya kwa asɔre na ne nua ne so on de obekɔ ti ekɔ na ne nua ne ko gyan ma eto akra ne di ti din me na mo de ma sa akra enti de me wo fa ne din no ene de ma ohene ne din no o ye wadwen se de o ye nyina onfi o de wo fa ne din be ma no se oka kire mi se da bia na se yo a enka me hu de meye wa nka hwe ankyere me ono so wa ma akra ne hwe na che se me no wo ma me ma bregu kwa enti no me so me de akra me wo fa sabre no abo wo fa na ma ne se wo fa ma wo ba bi na mpese me de ne to be ma no me kan wo fa ne tiri nyina nso wo fa me de ne no abo wo fa na ma ne be ka na nsama yakwa asore no na mo ka che nsam ba ka twa na ma wo me de ne beto no na o je pene na o si yo adamase na me wo fa ne ka sa hwe anyin nsam ade bi amfa anto akoda ne nsam me wo fa no me wo fa no kwa de no wo tema na me so mo ha se nti o send iska ene ma me se sa de a me fa nto bibi makra okay yamra ye nim kakra woni be ma no entem eye den na wariguo no ba ye den na yemfa firi ho no mra me pa cho no ne de ye di to no enti ye kwoto
se menya Baba ya no be 4 years no kan so kwa ko dibronya na abenya na wo fie wo amo na ye nyine wo fie na wona men kasa kra sa 3 weeks na me kan edi na asem kyerem wona ma anhya da nkasa sa ko sise ye kwa asore no ampanifo no sa ko hia ya enti ba ko complain ma asofo no frame no omu siesie mu ntam omu siesie apare che se akoba ne sa entwe ye che se mo akanfo amamre mu ne de be ma na tudi ti se akoba ne sa omu pa che se ye mfa ni de ma me wo fa no na edi no enwo ho omu pa ne che o ma ne te ase enso still awa mo makoba nkasa me hu bio sa ko si se ewura December mu no kra me ba ne se okodi bronya wone ma me ho na me se ti ame so me te wo no mo no mikuta nkwala wo mo makomo nya mi ti mi so makwa akodi bronya ewo me ma me no eho no mo enti anopa na ye boaboa ye ho a ye se ebekọ no oyi sika 10 cedi na wokofro ka atukan oyi sika 10 cedi na ode share me baba ya ne nsem se omonje enti wokotena ka na me be na me se me come ma me ho do mo man kola ni sika na ye nkwe ti wa na obie ne ka ne boot no ode bo mi se no pia me eto twene ye wode car boot gate no car door obie ono ne afro ye no na me ko gina ho ntini watum ti me kan na obie gate no ode bo me na me twe ye ho no o sheda pa okay na obie boot gate ne bo me na me teto ho no ti me sorry ye no na me so na me ese nkola no nso de bone ne nkra ndi aye wunti a me ne nkra ne ko mo nso mfi wo mo wa no tu ka no de koi na me ko bo na danfo braba akwa no so anya ka driver ni me ko bo na mane na bra no ma me case ka se me ko ma me ho na se me ho beto me de a ene me de me nko okay me ba bra wanim kakra wakasa ya badinto no ne ma wade ne guye e ma ware ne guye eguye o tu frifie ho me pa cho de bi ono ni jaye ho no mo obeyare me ni na ofie ono ba wan kan jam so yare na emu mti so oye call frɛ obi se oyare nti o me fa no ko hospital nti o frɛ nipa ne share time se o ba oye bibi nti e kakra nti wa me nipa na anya de kro no kra ma me fa no no atu ka na odi pie nti o kwa wa mafie be se de hode no wa ma ade kye wa ma nti ade kye na me ne me brother ba ko se sa de awokọ wa nkra me ni baby okọ so yare ti ne ekọ akọhwen nti ekoji ye kọ nam gi what ni nyina se ebehu no ye hu no na mba keto ni kura mti baby okọ me roha no mapam me se ye mfa akra ma ho no na me ne me brand ye hwe na ye hu no ti ni 3 days so na me ne me brand ko ne ma me ho jakobu se ekọhwen ye kọ na ye kọ ya ngoto ne ma me ba ye refio ye hu se na be ma ne pa bo agu kwa no sei enti yewura ho no ma me baago na me frɛ me kuma baako na opie ye to opie ne mpaboa no gu ho no na obetena ye nkyɛn na me se me hwɛ ne bra wasi woni ha o ma ye krete ne nka ache na o sorry enti o sorry no ko sa mpaboa no free kwana no edigu dem enti afa ye busa o so wo hu ne ma me so ekɔ ba bi o mantem ti ye kra se ye kɔ na se mpaboa no engu ho na me bra busa ne se mpaboa na egu anu mu dan na kyɛ se ni kunu mpaboa o hyɛ di pie ye na afa ya de na papa ya se free on ma wo se be ma no eni ha wo se abe ma ni ho ne e ko hwe krom on ma assembly man ye de tu nanim se na woni ukunu wo fie wo ne ho mfa no what se wo ka wanya badaye bia se wo de ya kakra nto nchen e bia mira de na ye wo ana bibi ya rebi na ha wo ma me fa nko hospital ni nyina mu amfi na ma ni tu ka koye me fa che se ofre ni pan so me fa nko hospital na eye kakra no asaka che ni pan se onyai timi de bi ni se bia o kɔ ne na mfo no kra we bia Asuofia anaso o kɔ hospital no Asuofia saaba enti no kre ni mi ade ho ne de mendi na chi okay ye nhwe onkomodie mu efomo na wo ka bibi se muntam te ye no musasiesie muntam asofo bi ba mu ma ekowie se sofo ne si ono abehwe ama waye hu ade but we ase no na be ma no agya wa akwakofa sofo ko na di nanim ama na ya fofofro
me pa cho be ma ni pie o so yare ko hwe na ye hunu no se okọ asori fie ba bi wan be kwai ekwan no so boase kwan no so ma wa akokra kwa asori fie akotan ma ne ho ato na ko Bible school tata nya na wo yi na me wo ho no mo so me frɛ na onfa me nim ba bi nso na me nim nua na de ka hwehwɛ na de akoto Jacobu asambre me anim sa me ne be ma ne te wa pie hwɛ na ye hunu ene aba ne maame ho no mti se ochena na asem bi ni a ankoba se me no me nya abadae ama no muko police station there ya muko information center me ba cho there bi nti den na mo ntu sa na mo ni nyina bi se wukunu en assemblyman de so no nko ade wonti me hwe wukunu ma be ma oni ti kumase free kumase asuofie ko Jacobu no emuwa se bi kwa na de omo kan ye no kwesi woni ho ni nyina mu wantu sa na mo ndie akokoduro na wonya na woni mpefe se o baby poti me de minim sa ne maame ho na wo ko che se me ba no e ka se o so wo ko ne maame ho ne de minim sa de ane maame ho no e na wo ko okay nti mradodo se no kodi no wo sa so afie wo na wo ka no e ma otimi nya ho ko ho Bible school nyina me pa cha so afie o do twa mfie mienu kra ho wo che ho Dina otwa be se mfie mienu kra e wa sabre nya hwana na bo wakoma obi amoma ko obi asame ho kire me ana ma fe ne na ofori bi ntin supa ena na me ko wo ba bi ana me tie no nti na ho jo mfie mienu ni nyina ho jo wan fe no da na ho akono bi ama mu se ye miwura wagya mu afini se de ma bi num etimi suni ade no emu bia ni ho anefa ho oh me pa cho me nya hu sa ha no wo na emu ebe bi owo no wo yare wo je na yare hwa na se oye save wo ne de an shada ha me bebre se woni ho ana se bibi sa che se ho akwa na me kɔ hɔ no mo no nso a na minim se ja me kɔ a sa brede na no ho atɔ na anye bi obenya sika kakra kra de amankwala no me kɔ a wo no wa yare hwɛ no woni ho atɔ no kra 6 months ama na kɔ Bible school kra nso ama wa wie kɔ Bible school na minim enti me kɔ hɔ no obi tin wo che me se ɔkɔ no kɔ Bible school enti Bible school mu hɔ no mo no na mo wode ye mu no be che card bi ma na nya ka drivers ne say obey graduation e obey no sofo na ba ko frɛ me no bisa me say minima na nam si da bi e na ode card ne ma me say omo de omo nko esan de wa ye ntim omo nko nti sa de a sa me kode a na me de sa na envelope kra na me de Tracy akɔ ba bi okɔ Bible school no na me kɔ sofo a okɔ Bible school no ne nsem na me kɔ cheche mu nyina a kyerɛ no say wabusa no so woni yire onye oba na tene mu wo ma me yensa Satam no mu nipa maku 6 na eba be graduation obusa obi aka ne de ono no se o ma me ensa na emu onyo ne oba bia na te na me cheche mu nyina de kire papa no na papa no ma me ka fra se ni wo sere me onimu ne sa nti opa me chew ema te se papa no kra che me lazy bi se me pam sa lazy ma me sika kan ho sa me pam sa lazy no na me fa me gina be ma na chi no me graduation no enti me bo sa bre no wo ko hu sofo no frɛ be ma no wo wanim ebisa ne sɛ obeya ba ye be hye sofo ne so obeya sema wo ne ye ka ne sɛ wo ne wo enete mo bisa ne ho asem wo wanim ana me pa chan na be ma ne ka sɛ first day no de mo hamba na chire e no mo frɛ me sɛ be ma no e be bentin memra e na me koe enti mo koe na papa ne bisa me sɛ obeware me ana sɛ onware me e no wo sɛ wo me nsɛm omusa me na obusa me ana me se de waye pa de nya de me metimi na so no so for achem re finidi ache na woni nyina mu no wagya wo mfie mienu wadwane afiri wo nkyɛn akɔhwɛ ne mame wo okodi no so for mane kodi no so for se enkura ne hwɛ na se wo ho atɔ wakɔ Bible school na wo ba be yes for de a bi untimi nya nkura no emmo me nkwa me so sa enti na me pese me hu se nkwala no de omo no be ye de afa nkwala no hwe ho che se nkwala no ye miensa enti okoye ne na mfie se na no ma nkwala no sika me pa cho na se na mfie mienu no de mfie mienu de na aba ya no ma nkwala no sika na me asha se de na me mini se oyare o wa sorry fi enti no ho no oni adwuma bi a wo ya na se woni ayi bia wo yo betim de ahwe nkwala na se obi so wo ye so for Bible school so onye adwuma enti ho ne de ansha da ha me na emu okọ Bible school na chi na ka ma na be ne graduation na me start say me kɔ hɔ no mu na de ono so wo de aboa nkala okay nti sofo no ma wo lazy se pam ne fa begina na chi ye be frɛ be ma no sisi a na enkomo ya ye di abusua eye adesua de ni esua oba ko no a wo ne so ne ne die
na waye na dwuma man kanensa konano na wahia bema na wonuma di odonkomo wa mohu pobia so obeye ne ho ade ne natena wo mamu miensa na chi no ana abedi nto ho keke medem beto mo fa weso se medem beto me ho awareja ya aba ma bema na dwane akọ wakohwe no ho yade afa ho akọ Bible school 2 years ya na obayi tire baby ana afei no oba no atese bema no a wono mfie mienu ni mimi hunu mo bono sai wono awie Bible school ma wabeche card kra wo baabia ewiase ehu wabeche card wo baabia memetie wono no na vuo nyina invite yo me a meme na wo ma no wamfre me eti medie kire akọ anu akoduru asofo ama ne lazy se nye hwe me amahwe ama na ye ho ade enti kopam ne be gina na chi ne yenhye ne sofo ene yede simpa cho papa ne kan no bitie papa na ka che me obisa me se me ware na me se de bi de akoso ne de nya de metimi ene na tena tiata papa ne force me se ekra na menyi ntum na onye graduation ni wie no wie a obehwe nsiesie anware kra ne nkwala no ehwemu ne de obehwe aboa afi wie graduation mi ko gina na chi da no ema omoye bibia ne ho na chi se de nsa yire ema omoye ani esofo ko no woni na dwuma fi se sofo bi ani wono mu a esese o ma kwan ma empena obi a de wo gina edwakesie mu de nwa so no wo hye mpena kutu pase be gina na chi by force sofo ba wo temfikyire hifa no yes ade wo be kwai fie kwan no so ho ma kaka mu adu be kwan wo hye na apostle bishop na wo hye ne de wo ya apostle eho na ade adwuma no ye de apostle no ma no na apostle no what you say ne eti wo she lazy na wo ko gina adwuma be na sada no di wo ho ye di nkomo me pa to me gina na chi se me hu se na me senche no me de akoma pa gina na chi se ye hye ne sofo enti ne ye sra ne ngo asra mi bisa me mfa moa no na nya me makoma mu se adwuma me ne na ebeye eti ya de woni bi so me kan kwa so ne ya on nyame afa na me de nyame mfre mama mi bi kwa tia me se mama nka sa enti wo ti me ba me aba wa 7040 aba ne ye hua de o emma wuti gwanim ne ebo wodi frɛ wo me ba chan ye kan Mrs. Ana say the title be ne ma no mo bo mi din dan na say okay Dinah sorry bra na be dey bra prince no ne yere ewa ha na me ko gina na chi nti obi agegina de o yiri gina ne kunu achi de o kunu gina ne yiri achi de o ni ekunu nti be ma na nkasa o be gina na chi na ti ko anye ndududu kakrakra no de ono ani ne nya me nenim eti yede nwuni bi so no so ne yede bi so se fa hoden no boa no be ma na wo me nsa onye ho ade enya nwa ni na sofo ni ni chesa me ko cheche ni nyina mu kire no tena sofo ni nim tieri ye ne de ne chene ne nya hye boa na apostle na apostle ne yere ya boa no ehonom okay ja fe ye wie no kwa de na wayi nani ama me se onimi baabia ye hye ne nwuni ye wie ye hona no na wayi nani ama me se onimi baabia nti pictures a one ne maame ne nuanum twa nyina no me ntwa bi ono na afra mi se mi metwa bi na me so ma anyama adwi se mi kope bi maame wunye serious na me ma begina wachi me ahye wo nwu a na me de me nsamu a wo hye mamoto mu krache ahona nka me ayi for the be sada na ma begina wachi me ahye wo sofo no te omu twetwa pictures na me jana me hye wo mu ofre no maame no ofre ni nua ma no ofre wi no ofre wi twetwa pictures no me no wa afra me na me so ma anyama adwene se metwa mi to ya no afre ne ma no aka ma bata no ho ya no afre nkran ne omo entwa bi no aka nkran na bata no ho nti ewie afi omo chia o fele obe fele sada no ma me fere de me fere chese me no ma adwa me de na mo no enye ade na me ye no makoma di eti enu achi sofo no hwe ma ne be ye ho ade enu achi no ma fre sofo no mo ni me ni nkomo bi mu da sofo hu mi bi mu da wo be kwai kwan no so no wura be wura ho no wo kwan no so Christian Bible school bi me refi me nkai ache yo ache ba envelope na da so da we sia na so ni bibia wa chire eti o share no sofo no wie ye ne dia fe ofre no a onfa
one man kasa said the share me boss say enkwala ne hwemu anase enwa e dan no ko be hwe said the obi adi ne nsabeka na asomdua ba wa anye bi enti be ma worry ana me ba to wa worry ayo ba ho ade awo ti me man nti na ama me wa hai wanya ho wanya ho ade no wanya ho aware ayo ba fofo ho ade na wo ye ho ade na nye okay didn't na buy timba to the enti am buy ne say me ma no on shankra no 2017 me de ne call dofsi e no mo ye one na ma me buy me de ne call dofsi wa fe no first one am ye me ti dofsi bi sorry yenko na omo ye say bo so mi ska be no benya de amankra no ho no ko cheche nsem se me bonu dua e no yare no kwatena sorry fie no so mo ni dua ba asem sika san no de amankra no bo so me e na omo kan a ho na ne ma me sorry say be ma ni nya adwumenti ono no be amankra no bo so me 1.5 ti me bufui se sika na ne omu nyai nkra me nsa 1.5 bo so me na me nhye me ma enti me bufui e na ma ejaja na ote egwam sa atam ye say se be ma na enya nyina so bi a wa ma no be wa na watena wa wankanwe to ode ni betum ti wa ne hu se be ma start say o yi ni watch o yi ni chain o run a shirt wa ye ready so wo kodem na me ko ma me ncha me se ma be ma no dem bibie ni ho a menya be boa me wum ti me sere no on hwe na e kwa be fa so ahwe ne ma no se an ode ni tum no nya asem bi kan obeyi na frim na me pa ma me chewa se na mu ni de me sere na na daro ma ohun mobo e na o see you nti we yi free na ne ma me jan so be man kran 2 million na ba na nya adwuma o ma ni ntwika bi no twika o de ka be nya o de ka nya accident bebre so o ma ne ba ni ntwika e wo ho no ma me ne sa kan sa asem okay kwadu ba ko ne se on hwe nkoda no ba to an enu ti na ba e bibi fufo bi ka ho me ba to an ne dan no metimu de then so sabe ye kumpre ko mu ya ma asewe a onye hwe ye den a ibenya amo ane nti ne dan ye nche na me kakra me nya me fo no so mfa ne de yo me ba eja prince amponsa me ma ha o hello hello eja prince now to say this admo we na no so nyankopo adom ye wo ye pa but when him dying na mamle okay ya wo fia na watwa ye na nkomo de gbo ye no ba bia wasane free ne de aba no anu odin na woni no kita nkoda miensa ma wosi wo begina wachi kura me hye usofo nyina ma wonim so be no hode wono wanye no hode wako wa oba foforo de ha ne pa ne se enkoda no a woni no awo no unhwa nkoda no wode wako dogs wa ye de obetimi bia ye pehun chiremu e wo hode to so mienu ene se edan a wosi wono a ne wutiti mumienu mumowuremu na mukukuru si ho no watimu de na nso bre yo bese ye che na obi enya ne che fa wada ma nchiremu bi ho chiremu mi se ya kan e bi ya ke bi shin na ba cho mami hu de ye no kre ne de enya no kre o ka se woni me si na ya obo emi ho no me na me plan no ana me ne awo ho no na me da ti me be da pe pe ya won nya wo ni ni su yo ka se me si na ya obo afi yo ka se me yen kura na enya na kwe yo ka ti de ya kura ba ko ss pa me ko e command ya me to omu ke busu na o de ran se atuwe ma to busu man kola na me bo eja wadaruma wo se edan no a wo ka ho ase me mo ba foundation nyina na ni twia mu bi aduma mo ye ho nyina no nyina ma dakura mu tu akomu no waka se mo twe mo ne man bi kura de fa fo ma na sika aka ni sika na 8 million and 800 Ghana cedis spend na ekita wo de wonim wo ho ane sa ko fa o ma me nchansi fi Jacobu na bobo so eno ane de wonim wa nchansi de no kura me be fi Jacobu me ma me dia ene boso azo ka se me tu foundation me no a ye no kura bi za ze ene for am no mtu ye o mo bi di ma nti ma me wo se edan no wo si wi ansa no wo hia wo ma nya no
Bachanya no kre. Enye no kre. De he na no kre. Me bachanya no kre ne se. Me hu no. Ancha no koto taxi na me ka chen se taxi die. Ni abranta wasi so awo brade. Ka emwa to asase no. Enti taxi no oton ye na ode koto asase no. Me ne netie. Na danfo bra ba ko ne force na ma ne koto asase no. Me to taxi ko koto asase. Ai fo mu ho no. Ai ka je me to taxi ko koto asase. Ai mama mpacho na wabu wa nese wabudu ya da ona na ye wabudu ya be 3 years na machine also na no wakatrem abi wakasa de dua ho asem mamu omozo ai no ma me na ontimi nyi dua no ho asem mra yo dua no meni ne trindentia e free ni sempo a awarija ba odikabo ni dua ba e ma me yare pa me ma me koko yina omoto na me hwe me wuku awie so ma me no hwe me no kura wo anyan kwanta bo atwan e na nyame ado me hoto me eja prince me pa cho me bo dua ban die na e dua no ba ye ma hu se dua na ma o ya de o se me di ni nyame ni pa na oda na ye ono na kan se obai na bom do no su kwa jitu asofo da ne dia o se Papa Prince eno de fa no eno nyai so for dan do de David me se dua de nkaye na nanom anim na wonu matwa ho akokọ ne asere nsukura wodi bo dua no ne adane no minim se sofo a wono no nyame asem da na so timi dan dua e mo akaka ntina me bi sei timi dan na de be na wi ase nyame okay di eno nda ho eno wasa bom second one di no Eba odua na edi kan no eye den na dua ne ba e wo bo ne sei na me mfa mpem no wote ya dua no de nti ba e ne ze me ne last one o se me man sakura no ko tun na 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 mo se ni na minimum no edi me mpere man pa pa enko so edi me na me ni ho na ko to afane de e wo Pentecost so de wo shim Pentecost na me ko to me ni ze na oba ne be ma wo oba nto be ma ne so to be di aso fo so frey o mo frey na je se oba na sama oba kan se me nye ne ho ade na o mo kru mu de onye oba ho ade a oba to be di enti ya ma me ne nya akakasa be fi e mo pesi me ni jan o bo mu dia na ye ne ye fie de ye boy dia ne ye wu e no kure me ne ne tum bra yo je ye fie dia ku me ma nan e kan wan ko ni okachire wo se me ba nina na woni be ma tie na wuhura ne se ye fie de hwe ye di ka bobi me nan ye bi o so no ni fie me ma nan ne duaba nya wo anti wudi bia ubo ni dua man pa cho da bi 10 cedi na me so de ma me ba na wo di ka gate bo me no mi sun the whole day enti se sun na me se ubebo ni dua man pa cho da bi enti se sun na mi sun sa da no mi chese the whole day mi sun na papa bi se mi sun e wa abra mi didi anaze mi sun wa abra mi dware dia ene me ra ho na me de yes ade ni ntino e betimi enya no na emo sama friends so sama de aboni dua enya no krem me ni dua price time no mami wasi wa mo dua na emo wo de ka gate pem no ana wi Ghana sika 10 cedis pede ma no ene wo rewo ene odu su ye na se ye hwe mu sa de ene ye na se kenye dua bo a wo ka se sofo ne da ne ye no enye dua enye dua bo a sen ka me yare ye nka me ko me bia bien kan jem de dua bo enye dua bo an kan timi e ma me nyare se me ko be bia si o bana me ni tie na abo me dia. Okay, maybe it's a sofo no oda na dua ne ma wo no wonu anu o hye wo sofo ma wo ba yi e ba ho a wo be gina wa chire na na me ba jo se Prince me say sofo no oda na dua ne ma wo no onu anu o ba yi de betu nanim se woni ne na tie kura nkoda me nsama e wona o ye graduation no me ba jo de ye ko si no ba okay ya wasi wo mode ya yamfa eno nto ho woni obate emfie mienu watimi afiri ne nchen akotena baabi akọ Bible school abecha card masanyanya aka fada roma enka card no kwanko anya bi nko ante hore ana wutimi hwe no ma ne gina wachimi yede ngugu no so ana wakoye oba foforo nwa de
Me ba so me ya na me kan be fie be hwenkura no no fem person say on timi ni ntan bi temperature am chu on timi ntu aso bi mi sa no so wan ka sa so mi sa no o ka sa se mi se no bro ba ye no ma me ba cho bro ba ende man kan che ne mu so fa ne frame no na me ka sa hwe no ho na o ka omo ya graduation ni wie na so fa no frame no na me ka sa woni ho kwa bia me free obi ade mi do obi ka ana se bi kura na me nya adwe sa me ba tobo Prince Amen. Enti wose sofo nani mom na okasa na enti wo sofo no nso timi hye ni kutu pase onya hwe onye lazy no wampam no magina wachi ana graduation day no wudi pepe so obai woni ne ntoa so ana ma ye hye wo nwu ne de bigu ne so be ba so timi la gra se okase sofo nani mo kaya obwa mia mani me wo isi o no wa obeka na kura on kana prena atro pa so bi ni so onwa na ka kire me bitan se be boa eba otubo ya fa me se wudi e no kura ante nkoda oba ye ni nyina no sofo ne ka se wonya bibia ma ne nka no wonyina wachi adan na wan kasa ya bi oba yi wakaso ntibi no mentina nti sofo ma ne nyina machi na wo hwa ma ne gyina wachi ne ya hye sofo me ne o magina machi na hye nto so o ka ko ba bi na me ma pa bi nto obi gyina machi o ga me ele ma na eti dana wo ye graduation na wo yire ni ase ni pa eno de ko ba se he mi nti na o ba bisa no na menim ne wo pese wo kire oboy ya sha so for nyame na me gina wachi o theater anu ma so mu e bi mo so di mi so me so se bi na wachi ma ya sha so for bo wati so ngwali bi an kan he se so for de na o me gina ba sana otie wo kuta bible say we nyame adwuma o wo kuta bible say we nyame adwuma woni ye nyina ye nya twumsu ban ko a ba me de wa ba ha no enkwala ni nti ana me de wa ba ha wo de to say wunu asema wo kan wo yi mu apostle me say me de nye me minti na be go na wo de kan ja da wa jere no ho wo de kan ja da ye nyina ba ko be no friend say be ja o mi entwa apostle Prince na o duana wa bona dawo kwasa bo bi ayi mi ni dawo na ne no ende on pe wa asam na wo busa wo de enye nru ba bia wo kan enti kan de wo busa wo no yie no ano sama be bia ba chi anya sha sofo e mi ti na ba obi aso me ba se e ho no emu da ho oba wonwa no de eni se wo sofo hye no se onyina wachi na yemfa nwuwu ni so no nkobo a onyankopon adwuma mu yenya me sa ba bia oro ye jai wa da eni tina ya sha so for ma njina wachi ye njina ho be 30 minutes anasa 40 minutes a wo theater anu ma so mu wo bra na ye sha so for me ne me ma me njina wachi yes da ma ye so na o ga yan so ma bi apostle asamu no eye anu da bi ye hye usofo no obegina ho an mama ho obegina ho na anu wachi ni de wo ka so won abiem ne yenko yanim enye no wachi o kan ansa na me ye hye so papa nyira mu se wo hwe ma ne begina wachi ana mama enye no ntiro ba yo ntiro ba yo mi aha ndeye mi ntiro ba yo begina wachi de dabi ma begina no na wachi am ya hye usofo ni hu no ba ye mi ntiro ba anu kro na kuta bible wate ante say we apostle na papa da what say we apostle na eno de evantu jare en ka se na ene eno no hunya me fisa no na be ma asemi ya wo kan maje di se nyankopon ni pa ntwa atoro we reverend na we very reverend na we apostle yo se obi a wo bi wa no wan bi odi o ina na obi bia se mi ntiri mpamo ena hono so me ne nyaka dize wonde me bana ba tia me na ze me ba kwa ba tia me tia enu de o se na on ka se on wan bi odi a ni ba ka dem tia mai o ka ka se wan bi ti me ma ina na ba bia ene wana o dize me ba to o se invite obi se omra na ifro omra ne keka okwa o ba bi otena
na emo so ye ne chairman na asa wo ye ne chaledi a o be yo no tena enti die ntina me ba ye ne nipa dom na egu on ma pata na se wo man tena ba bia na emo so for frame me ma me sorry ye be gina wo chi di me sa to wa beti e ma ye bo pa ye ma me se me ntia hoɔden a me fa nta wa chi di mu gu so di bi gu me so me se kan ko wa tena wo so ta bible wo ya sorry wo sorry da twa to Facebook ni WhatsApp na wo ye me am frɛ wo sɛ bla Emra. Yo. It's graduation pictures on Facebook and Debbie. Question of me, I'm free. Yes, I am not free. Dana suffer now, shall suffer. A friend, me knew now, bet you are often a cast, and maybe I've been a bit dinner with you. Now, when you was still need na emo woni obaabia wo jai enti bacho no na wo ho anasa na woni aso fun ma me lazy say eno na me mpa na me fa be gina wachi no na wo ho anasa na woni eno de say woni so fun na me see me am ma de na me na pro you are also fun ambe wu ya nka me jimi na eku no enti james na ehia say me be pro say me enye na pro jil ba ko pro no ona Reverend Prince, one right, you begin a house because and you will now friend, now you begin what you Yanko Pagumana, you come to Cassia, young and Mamma, or buy or do the original what you are winning was wrong. I'll be because this some money because Becca, when Yanko Paguma, and one plan in self for a better say, hey, about so one be a member so now show money, Gina, what me I didn't want to be so. Why is it and we live and it is you need to be family by the oh yeah, you don't do be a bass and it is any meaning I can't mean Reverend Prince and Bonsa. But I'm about to the American so to my so them we all know what you want to be there. I mean I'm friends so much time and I'm going to so for now and so as a black. And there's a madam and just Won't tell suffer me meaning. I just princess, I say, what say? One name what's na? What's the one in a chimpuna? Now, what's now a chimpuna will mammy and son? What's a dying word in a chaffa? And Quadano will soon be a saying a wunya de abuan Quadano. Diana Abomina on an India, Monday, and can was them. Diana, Yankan was them. Say, Crano, why Yanko pony pay? Was it the abandon in us? And to me, you want you mother be that. Was it soon and was sweet? And Claudia will cry no Christian. What do you want? What's up with you? Somebody animal what's up with you? Ah, straight to the two. Baba from. So for now, we shall be no, I'm reading baby. I'm one said, on an amapon bed of your was one and you are down here and here. I didn't have a kind of a Sano, so Papa saw him cut down away, move someone down in here. Mea, never one now, and the baby over down. No, I say, when you almost so more dear. Man, what would you be? Maybe I told 4 years in money. And now, bear you know a man called Aniska. My friend, I know I did my term. I come and hope you send now. And to a chair, may your audio catch and say, why not this uncle? I'm sure my mamma watch my tete there. And your free neck was a nimness or a man Aniska. Not so one job, a day scrap the third, and he didn't say commodine. I said, you're commodine. And I may friend to Anna say, and but the man so I'm telling you, man crying over mammy when you hear me there. Nemo make cry me, may say, Antoine. And Obijan was one cast and 20 mother, dear. And my friends, so as a man, David, mammy, how can I don't go there? Now, dear boy, the money was up on us, who visit, and only the open when you have wet Reverend, Mamma. So would you too say man who shall warn the Adriano you when you free so I am going. I say, baby, Uncle, would you not say why a Christo dear every was it soon behind me tracker and to what dream would be animal. Now, man, I warn them, and you're innocent, and a young uncle down was him. And to my mood, Reverend, what to say? You, yes,
wanu bi ya de so ma ne funu ni funu so a oye eni para budi wana na o ti yen tu ati mo won so mo ye radio funu de amanfo bebre di abba ha enya o mo a ti ele bi na wa bonye de am ni no ba ba ko so adwuma ebi to de ye enti na na mi bisa se wo ma no e dia wo so je mfum so tum se wo mama de wo ka na ye no kure nkwada na me hwe wo mo e na obo mi dua na fe ye hu de e ka na wonyi ntum a wa de na me fama no wo se mejin du de nkwada me hwe wo mo nkwada se me hwe wo mo ti se wo na wo hwe wo mo de adua we eni nyina so to wadwene mu ni na me ka kire ben kwanti e na obo dua o ka kire me se me ma ware se me ni me ku ahie mu a ye ni nyame bia na chi wo no ba na hiem waya ne hwan mi se bia na chi wo no wo yire na hiem ende me intamaza ende na matuja eti se wotimi anya kokodro ne wo yire no wo hiem de na bia na anya adwuma yanka sika obetimi de ama wo ma no na yenkwa yanim endi ya ba ma kwada no se wadama woze bosumi bia sai na obenya ma nkwada no de dika obe wabu no kwase apa wo se wo miensam mu a na wetimi etu na mu bia wo so ma me wu kwase bo se December abaye ne ho de wa hwe ni mu a wankoye wetimi akoye oba foforo ho de no koye kwase ebu edikan the man be en azem anaje ze odi ono ba na ze uje ze me kwase ni ko kuma to achen onu mu kwase but me nyina na fa wo awu kwa na nkameka bia ma se wan waba odua se wonim na oba no akwaye ne ho ade ne kwa woni ne dapedua ne nyawo ade no so wakọ ho akwati bia di Adams abo ware wan avan ne dia na dia nyame na dia bo wabo ahodo ba mi nza na ona ba tan dia mo ntan ho ye de ntwa he na eja Reverend Prince maduma mi ye wunti nchire me de menye wu matie mu mi enu nyina ba bia me bedri ni se bia no watimi abobi ama wabu ani agubi so dia ne che se anya adwuma ba se wo beje wufumfo atum se mama eno kure nkoda na me nhwe wo no no de yawo ebo mi dua de ho na me ba oba yi ho mi che ngura be mi che wo twa bia no so e me dafo mi che o mo se I'm so glad me Diane that demo I is my uncle or Dana Mahaya. One can't that is the community that became my business. If I say I'm one, become the man who I am so much. And look at this can be by the Kadisha. That will be a cousin make uncle and the Aguano. Eh? Embo. Sika say na wo de man kwadano sabreno. Hwa say bi oba du fudi penti no afa ho asa abodua. Na so for nti wonso bia na hwan ena sika say enfa na real Bible school anti utu nsema me sa no me do dem na so gina o kan dem ntoma ene imagine because obi a okuma to atwe na wajai eno ato na udi sketch dia se bazal Tom no wudi a wo kire mu yi wa kire mu a enti bia no de se ampa se wudi tum se sofu mu a ya ye de nwa kan se bia benya wa ye bebo mo mada ne bia no nya ya aboa wono no ye mo baba ko vie nya akoda ne bia no uso sa ba ka mesuma ka de ono wa nipa no kuma to nya de ne de mu kan we but na we nkwa no nkwa no me say temi o eja prince wadaro ma wuti me say duado ye beboa de mako akonfufie ni akohwem na nanom na dan dua ono ana nko ko he dua wa say wa say wo ya dan hu bia broni o before the cabo ba ko the cabo mi no pa ko pese me vem ka me na me vem okay it's a prince say who can the same o mo ka say o say Diana what ko wa lepa for a police and frame say e was say you hear no dan dia through assembly o yaka I say no yepa aha insura 104.5 aha mranko me say dua no ye behwa mama da ne wo beba am ya kwa busumfie no akwa dua no it's as simple as that me say dua ndo na akwa wu ne wonye ba ko fontimi nkwase mabomi kunu dua mabasa me beda ne gise wo hobi na wachire mu se okan sei wo kan sei na fe na nanom ahwem na o madane ama ho ato se de musuro mu nti
what the guy kun patwa ke lo dia ji ni pa fa stay wa za bo dia attention apa zo kun pa ke na u bo kan ga mu ya ga u ba ka ye be wo se o mi bi sama say me bis asema me bisa wo nyina wakwa 5 minutes ni o ma me po bia o what the catch na me adwuma say adwuma na me ye ne nye e say me hwa me dan bia na magi atum say o osofo che sentro nya adwuma magi atum me ye ne sa wo beba me yakọ no akọso ya wa me ada ne bia no da ben wo ba de o kan na o ka bi ma ndi e so me ka de enka bi dia ma me say wo beba me yakọ da bia no that wo bedwane sofo ayasha wo bia ma me rubo bia ne say me say so ono ete se kom de na so to aduane di be 4 years ni ono ete se kom de na so to aduane di na ye frɛ na waka te no nkwala nte wo no mu nya aduane ni di a de ono no iska de to aduane di a ene anto anku no te na sister bi kura jam cha no se da bia ho kwa de wanya gbodi ni de wobo wo sa gbo bia so ne yire ne da nsuo no nku no me se wabu me kwase a nti wo mesum me so when sum me na so ba na wakwa ne ho ade no ne da anto anku no okay me kan nti duane de wobo what I say nti esa say na me kura no de we no kura me kura ye nane bia ho na kura no nipa na waka se no jam cha no wo se be ho na kura me ono akwa sister wantimi what say wonu mi bisa se watimi ne bia na hunahuna no ama watimi ne yire akonya nhyiamu wo se no de wontimi nka na de beku de ewusuro ho de beku usuro Ghana ha ne enso nsemfo so ne yem pene dua bo so fi se otumfo adama wa hyem mrakete se mame ye modua nti nu de enya biem matema me nya bibiem na mom se bia na timi aye lock ama o me ehunahuna ye de hu ai wa bebe mu aso pampam nyina still Reverend Prince Amponza who should be able won frame ya me hu mobo ya ba fra o mame na ya ne hu nyina bomode atu hu ana mo mame na wo de dua no de se enya no no wo firi mu ankoda ne mensa wo ntimi hwe wo no je se dua no de ko yi firi ho da bi de oda ne ne memi na me ho mentimi nso eze eja Prince mama dia na me ne wo kama na kosie ne se adwuma na wo kire me no magye atum me ka bi ama wo dia no da be na obeba me akoda afi ho na fe ya hwe nkoda no wasem ono na bondia ono antene papa ba hu sa hu asa wo sheda pese wo de reverend no dada me edi akotimi sisem e wa homa no so na me di ni die ma wo me ma wo bre se dadwin komo ya me ni wadi ho nyankopon ye ya dom e china me amesa fo no mafro ida se ye be kwa akoda bia no ananso se obai di opaso ye bia be ma na kwa ama na ye pa friend so ubegwan wa mesha woman no baby kura Bible school no mbe retract de kwa no e de ma wo no ya wa fa ho etwa ho pictures wa hu sofo a won hwe ne ma what is social media kan yankopon asem Bible kura say nya won hwe ne fie no won sem fata se odi yankopon asafo anim ana wonim ya nche Bible school wa hu ne nyina ka ho eye wase ye de eti se wadwane a papanyere bi no ntufo ne abesa aba wo nche biem ya ne wa beka mo asem dress am be dress me to atare kwa metimi nto bi nche na ma me wan ka so wa yamfumso ba ne kwa SS 1 cedi kura wan che bi afama 1 cedi empena mu no watimi atna wo miensa ska bi ato me se ode be na me de ayo na me kwa kuma to ye be hwe ne aka ama na firi ho wate on ye oginafo no so to ya mu time ne ne che awo ndie nkasa mpeche etifie ho de empena for kra 6 months for kra je ebi na insurechi ya konkomo a etoso mienu so ankama Justina ofri goso na watwaye ankama na what say kanya do mama announce me ho ye pa abusia wonim sa skins ya de a kire se ya de a ensansa enyina no ebetu ase na ede amawo kama pa wei enie pharmacy bia wuram bia bisa
wonim say pimples we e hani papa akokra no etimi ja dark spots a emua wo nipadua no de wo be yusu a ebeboa wo enie acne na ye pi wo wanim no we ebe hye ni nyina na e dark spots na firi ho saa so na razor bombs wa shave wie wa moto amu wa bodwe ha sei wutira no ba bia hye no so ma me say oba ne be me nyina no wo betimi e yusu bi kama pa na de sesi ho na tu sansan ase efafiri wa brabo mu kura Ghana ha de pharmacy shops akese ne nketo mu ba bia wura bia no wo benya bi e bia wunti bi ase announce say wo so pese ko tududo na wo beton dia na me fa number we say ma na free 0241 820 270 wo betimi so afre 0504 485 984 na eja wo so waje wo de kama pa menstrual hygiene ya dia ehu ye pa enu ti da me de na me ka kire wo say esese wo bomode a na usiesie wo hu ye ebra wakọ afichire de hu hia enie Marco surgicals na wo de aba pretty lady sanitary pad kama pa tofo ya wo di siesie hu a wo feel very comfortable ataban no so tre kama enie wey no ewo mother with her baby wo mu ebebo ho ban free infections ahodo ni nyina ho na ho atini ato we pretty lady panty line e shemu aduasa oba wo giba ko a wo di betwa bosume no nyina na fe wo di awie maka kire wo se ye nanom ne ye janom ahwe yam ye se fifie so se ehwe wo ma won si tutu eno nti we sweet parent adult diaper ya makoto akofa de aba when so ye wona kase ne nketo a woje ba ko a gloves ne mako nsia e de hye e chejun so ye pa na fe so ebebo panyine no to ho ban every bed rashes no ne ade e da basa woda fa akosa no wotimi nko ba bia e ha adwene obi ani nyi diaper no ho na se open pant no eni a sweet parent market adult pant when so ne nketo ne na kase e na ewo ho enya no nko e na yeton market cotton wool market baby diapers market baby pull-ups ene de kekeka ho nyina wo hwa me won kan dia obekọ Okanshi drug lane wo kumasi a obeba amekom traffic light your number is 0242 770304 obetimi nso afre 0553 291477 na wonso ejibi fasiesi hu kama pa abusua promax do Ghana wo de Twisco energy food drink na dia ba ya kama pa unyane nopi ni edi ahye mu ma say be eti wonu mo fra ni nyina mo no mo a ahotoso wo Food and Drugs Authority asenso de bo ho ya no so kire say enfom so ana chima to bi ani ba bia ya wo B vitamins, vitamin C, vitamin D, ya wo iron no so ebi ewom unya true Ghana cedis pa wonu mo fra ni nyina betimi atwa Trisco chocolate ne de no strong kono ebi cha no so ma say 20 grams sachet no ya 400 grams sachet ni 400 gram eno tin mu supermarket ana so say ba bia wura biano ubenya bi wo honom na fe wato akwantu mu nsenkaye no emma connection ma biano na ada wo misra wada eno anese wo de wani chemo Bomva stores ye wo ehye bi ho eno yato ni din aiwasa eno no ukwa abrochire na bia wo pese wo kwoto wo wadusua so ukura nsa no djuma bi na wo pese wo kọ na eja wo de kwaye adwuma drabafo apentafo eno mi ade nyina akwanya no eda ho anasifo nyina degree ni diploma fo nyina no so adwuma eda honom a ya timi akono akwa misra uko USA UK Canada Japan China Germany France babia yedewo ebeko misra wata ukura dwete upese okoteki da akoda ho kakra na ba eno so yedewo beko yewo Kumase yewo Eyija mepacho ye Ben Victory Baptist asori ne Water Junction no mama fa ye number no ma wona frey sisia number no 0531 085235 obetimi so afre 0261 686 na wonso so eja feel good nso aboga bi nese no ano no woko wonim Flora Kids diaper dia batan no aka se kama pa ya de babo fra no a echi nsuo yie na ma bofra no to we resi kosi no hwere no dumie no Flora tissues nso eno so ye kama pa misrew bomadia se supermarket bi a wura mu bia no ubenya bi wo honom ato open odudu to dia na wa for Delta paper mail was 0243 033 033 neja wonso waje wo de kama pa abusua yemia ba na no yetina na sem so efiada wa ha ya ye bisa de dia wo se adwa ho ahwan ni nanso adwa poponu wan kan adwa poponu bia first one no kan say adwa poponu wan ka poponu first one auntie mama no meko
Wobodi no de di kan afe adofo ne eja aboafo a wonum dum ye da no na wonum frefre edin a mode ma ye mo boy ye say nyesa afa ko ya say adwa popo no. That's why me when I visit hippopotamus cry say adwa o say say adwa poponu poponu ne hefo din aye gurisi din okay adwa nti tie na no me pese me nya abetre kire ni pakurom ama ndukurom adwa no ma ya no wontimi mfra adwa no wontimi mfra adwa no no de adwa poponu nti nya adwa na uti yana musume ya maadwa ni nyina meka na waje so nti adwa adwa poponu okay ene na wagana karen okay jo oba na what grusi no what your friend say your friend nana banjo bazo janwa nba mete papa grusi no men ketwi mete grusi papa baisi baisi Yemtiana banjo no asa. Dia otu pan. Dia tiana no. Okay, abusia sadie da. Yebenya enka yeni yensa betimi aso nipa nyina so ne aboa. Nanso bakofo ne nsa nso Nyankopon ni kata nti bra bia bi beba pini ye bia no modome ye. Adoa. Nano ye de wawo number ene tu dwa. Na aboafo ni adofo ya wonu makeka wonu nsase na wonu mapesika efri eda yetena se number no kwa wantimi amoni ye no nti sika ebeka ne nsa enne na wa wode ofo ne bae ne boa me se nna no pe na wode ofo ne bae se anye anto ha aha enti wode fo ne bae ya ye hwe fo ne so no na sika no Ghana cedi no 3000 aka ne 30 million 3,000 Ghana cedis and a abba phone ne so. Enti sika no ne yede ahye envelope mu. Adwa obey ya kire wo baabi a esasa wode ne ko. Yesi fa ne ko hen. Ada me kasa wa ha me kasa fa ne ko hen. Achomen kai bi. Obey unkai fi so obi e kire na dwen kire obi kire se fa bibidro obi kire se sunsun mu ase me boa. Fa ne ko konfo anoche. Sika we 3,000 matra fi dikesi yesu akan yam 3,000 ni nyina anhye wonsem ye bema obi ni etubofo sika ne ye wa sika ye mfa nya hwe ni etubofo amana kan ho ahwe ahu se akoda no wode na kokonfa noche lab say sese ye na fe enuro pot ya doctor bekas ye fama akoda no ya to atua ka akoda no ntini agi sika no ma ye hu no bi pen ifa no ba be fije sika no be ma no na de kurenti oba ha no kwa wanfa nkodi hu dwuma enti ye be ma obi na modi akoda no akọ na ya hwe ye ni atwa mu bi se obi akoma ka no ne sa akoda no ne ho beto no watemase nti sika yi wedi 3,000 nyina ne shem na nso ye duru fom ono mu a ye ne ne awo one ne beko no ye diskan be hye ne nsa na one wakọ akọhwe ama doctor ahwe no e de na obeka kire aboafo ne adofo a wo no mu bo awo dia meka kire adofo no boafo ni ase me da o nyina ase ankasa abofo me se aboafo aha me da o nyina ase dia wayi no botom bia fabo a me nyame nhira no nyame nto no botom ma na da ne da nyina won kai na say you too for kakra evangelist wadaroma aboafo adaroma wonu mape kakra 3,000 na say the penyifo ama yate no ye ntam ne nyina ama no preko pesa kabibi kakra say wo futuo bi afama ba ye na ye kwe ni ya je me wo aka kire nyina ne say de oka no akwala ni nti na ma abidwafo ni atiefo ni ahwefo keka won sas se de oka se onko eye konfanoche no se konfanoche tam nko de nti a ye ka se konfanoche no konso na se ebro so a ye de ba beto atiefo ani nti ehia okay nti sika no enie abusia eni se kwa de yana ye pese sika ni show nti eda ho ne yi kire no eti somwe na ye bomodi na esi fom ho a ye behwe se odi akoda no beko ama ne ho ato no why evangelist sima ba miensa ma me asemi kakakra na me nko doctor ho na fe
Oba imanya ko ponchira. Yeah. Ma me ba cha ya friends. Ala na wo fe na ko di sebe be ma kwase akisa. Ah me ba o. Ntina me yusu sebe no. Bible school no anyo no kwa na akobi. Me Bible school no me wie Bible school kura na me nuru sei. Na Bible school ye de nyansa na ekonye jimie ne de ko. Ana nyame ofre ye nipa ne frɛ wan hwɛ nipa betutu ogu asum sɛ de usitie de ɔsɛ sɔfo nti kɔ sɔfo die so ohwene kra sɛ sɔfo bitimi kyesa o hwɛ awukunu so sɛ de ne nante esitie no ɔsɛ sɔfo nti nipa betuma ka kyɛn sɛ kɔ Bible school untimi kɔ Bible school abrɛkɔ ano ɔbaate ɛne nawo ɛte dɛm wo adwane adwa ɔbaa no hɔ ah sɛ me kɔ Bible school abrɛkɔ akɔla oyere kra mpo no wonnim ba bia wo na the same time Bible school na chi no e ma na nya wan na hema ye wie Bible school me school na me modin ye graduation abrante ba ko na ne mpana na gina na chi esida na sofo ne hwe sofo ni nim onimo ho dabi okay sa sofo nje no nim na ne mpana ane ne gina na chi ai de share ne sofo enti bibi se esi a e ma na nya wan onipa nyame afre no sa nsemu no woni ani ya wo mo asori ayede afre no okay ani ya wo no ankasa wo ayi ne passion ono ankasa so fuduma no na hima ye obi fe pa enti obepese ono so be dey aba ko ba bi nta nyimfonini aka me de net so o che bet ne brown shoe ne green tie ne red dabi what timoto nya sofo okay we ya obi osabi o timoto okay otimase sofo bia no bible say ofo obi sofo na ofo obi fa hwe fuduma wa fa duma pade yes yenya no nsem bone nya dey na we de wadanya agya ne yere ne ma ekwadi sofo nya me frɛ no akwa mu nwan ne bi because otimase sofo a 4 years ni unchiro duabo ana na obi sa asem bi say asofo da ne dua ba ya asofo da ne dua okay je se wankonya papa no ana number 2 so itu pata se ma me ne kan say ono yere da dua ni nya onti o wale o nko sinani asentina mse dua ne po e je dua bia na na ma me de ma asem ba wie na da no ma me nya sa woni ne eche da no oni chefa wo okay tie ma me we o wa adwen pa wa hwe ya o be ka say ana wo bisa no question be say adenti na be oba be ma nya ho ade na woni ne ewo etoda bi a wo from day one be ma bi wo ho a o pick no from grassroots sabe onyini na jimini ba nya me mfa ncheme jimini ba ana hunu say ne ma nanka wonya oba such a beauty Coca-Cola shape and Ascoria face kuta no o te ma se na so oba we so oba ka wa no sunsun eta wati na wa wo na fa na to ne wo fa me metie me wu me second ball me to me ma me din me ma me se ma se na wawu ma se ba ne wale me hiri no ni wo me wo me second born first born dem de ni jiska and dem de ni to obi eska won nsem no manya bi okay second born me de na to ma se ba manya nsani bi adwene ne yire busuafo ho na wo aseti akonwa so wonya ne ba ho ade wonya nufuo mu so ni free hwa to agu abaya achi na wo de hwa mami wo de hwa ayi kan de kuta no hwa dwene da ni tine ka se tu akan ka betu okay afa di fudie we si abaka se yanto badin abadin ntuo e pam mfifie se mi kodi so we nsaman sofo okay nti bia na okoi obenya panyini bia ma na tunifo na fe no yahwe anya sa ye beko ba bi okọ bible school so onim ho acha ye beko na certificate so fokoro no ye na koka asam kura de kuro hu ye nti wo hye wo ma wo de ngone be go so no woncheche mu afa ye free ho emu ye de ane adama lawyer na de kokot ne ya chem why because say ni de ana manfo nim so who ka certificate anya certificate asem mrana ba fom aba ma yene a yene nyanza ni nyina mema de adwene di agro no ma yese wo tra ba ma ho edu 6 months kura na etwa na sese opataw Campus herbal mixture edu papa ya wonya bia be boa wo na ama wo yare nyina adwane no eno ne nemede brewo tena se ko ma yadupa tobo doctor tena se na kwa ba na one ye nkomo doc pacha na what to say awurade adom bibia boko bibia ye boko na o kan say edin bi o ho ayefra ne waji utu ni ohima antina na hima sa pia ne pacho ya no di mi tu na me de be ma house okay doc yankwa Campus herbal mixture ya to hu samwa ne de wa wo ne ebo enchiremu enokre na na hima me da ase na ma chia tiefo Campus herbal mixture dodo na ebo ne mrani se mesiesiu no eye duro sonko a
Kenforce Enterprise any yɛde aba edwa so sɛ ɛmɛboa Ghana for na aduro wei no ɛyɛ duro a support onipa o immune system ɛyɛ enkomo ɛwɔ nipadua nim no anaasɛ ebi mu ka ne enkwammoa ebi nso ka ne enkomoa ne nyinaa no ɛba besi hɔ a because sɛ unya hoɔden a ɛna unya nkwa ɛna sɛ enkomoa nso a ne yɛ sɛ ɔmo oku atia yadeɛ ɛno nti yɛde Kenforce ɛba mixture no ɛde aba edwa so sɛ emra na me support nipa bia immune system na immune system ni nya hoɔden na enko entia nyarewa ɛno ne simple yɛ de Kenforce ɛba mixture ne ba na yɛde ba yɛ no aduro no ɛyɛ aduro a yɛwɔ nipa bi a ɛboa wɔn yie paa ɛyɛ Kenforce ɛba mixture no yɛwɔ nipa bi a ɛboa wɔn yie paa kyɛsɛ ho adanseɛ no akɔyɛ bibree enti abiri bia no yɛ na yɛpɛ sɛ yɛba afidie so nneɛma Ghana fo nya in fact aduro ni ba yɛ na nkyɛn ahe bia but the way especially mining areas no ɛtɔ aduro no ɛburo adwen ne ntiaseɛ so wow ɛno na ma yɛhu sɛ no ɛwɔ sɛ yɛma wiase nyinaa ɛma Ghana nyinaa ɛte sɛ adu papa bi a ɔmo te ho asɛm wɔ kasafidie so ne adeɛ no ɛwɔ dwa so a ɛboa Ghana fo na nyɛ onipa baako dea ɛnyɛ mining areas ne nko adea na yɛyɛ nyinaa yɛ dea one na meka bibi sɛ yɛwɔ nipa bi a aduro wei no ɛyɛ Kenforce ɛba mixture no ɛboa wɔn a ɛwɔ yadeɛ kwankro yɛka na yɛ ɔmo ɛwɔ BP diabetes yɛde ɔmo atotototo nuro so no ɔmo na aduro wei ɛyɛ Kenforce ɛba mixture no ɛboa wɔn enti yɛba ne abɛkyerɛ wɔn sɛ ɔmo betimi anom aduro wei bi ɔka ne saa na obi aka kyerɛ wo sɛ na aduro yi a meda aduro so a wo sɛ menkɔ no mu yi deɛ na mekɔ no mresɛn because yɛse sɛ wo no mabrofuduro no a wontimi enum abibiduro sɛ de yɛ no Kenforce ɛba mixture no esan sɛ a support wo immune system ɛyɛ nkomo ɛwɔ nipadua nim ni nti no wotimi nom ɛsan so no mu abrofuduro no na emomu no deɛ tie ne sɛ ɛnɛ enipa no bebrami ehu sɛ aduro bi wɔ hɔ a wo no mo sɛ fansuo deɛ no ɛnom capsules no yɛwɔ bi saa ebinom yɛ ne saa yɛnyɛ no saa Kenforce ɛba mixture no wontimi nkasa wo de nom abrofuduro no wodidi wie pa na wanom Kenforce ɛba mixture ɛbere so sɛ so no mu abrofuduro na wanom na wonom a saa yadeɛ kwankro te sɛ BP ne diabetes no yɛn nka nkyerɛ wo sɛ gyae na duro ne nom na mmom sɛ wokɔ wo doctor no a ɔde otu aduro ne so ne hɔ a ɛna ɔbɛka kyerɛ wo sɛ hwɛ aduro ne so kakra ansa ɛtɛ so wanya mmoa soronko de afirim Kenforce ɛba mixture no ne dwumadi edi no sɛ aduro ne nya ka wano pa a adeɛ bɛmu wo si aduro no yɛ adwuma yɛ 1 onna bɛsesa sɛ aduro ne ka wano na a wobɛtumi ada nadwo correct ɛno deɛ ɛno yɛ first thing yɛdi wo bi wa bɛhu sɛ aduro ne yɛ adwuma ɛyɛ sɛ wadidie bɛsesa wobɛtumi adidi ɛno ne yɛnua no maa ne te sɛ wobɛtumi adidi pa a na ɔmo ka sɛ na mɛtumi adidi deɛ sɛ mekɔyɛ kɛseɛ ɔbaa bi ampɛ kɛseɛ seesei ɛsan so ɛma digestion take place enti wobɛhu sɛ wobɛdidi ɛbɛ digest akɔ so at the end of the day no mesiesie wo na amanfo ɛkasa duro ne siesie nipa no na esiesie wo saa nipa no na wo nuane ne mu na de ba wo yes ɛbɛyɛ adwuma ma wo pɛpɛpɛpɛpɛ am wayɛ kama enti yɛ ba yɛ Kenforce ɛba mixture ne nso yɛ duro a ɛnyɛ ketewa obi ɛmɛsi me nkyɛn ha yi sɛ na duro ne teɛ ɛyɛ 1 liter na even ahyɛseɛ kora ne yɛyɛ duro no na ɛyɛ in gallons ɛne ne yɛyɛ no ɛna yɛde abɛɛfo kwan wo sɛ tete ne deɛ na nka yɛyɛ no kwan biara so kɛkɛ yɛde abɛɛfo kwan na ayɛ na yɛtumi de abɛduru 1 liter yɛnyɛ ne ketewa bio because yɛpɛ sɛ sɛdeɛ tie yi saa na abɛnom nti wobɛnom 1 awie pɛ na wohu sɛ duro no yɛ adwuma na mehyɛ aseɛ no na nahema meka ase mining areas no ɔma ɔtɔ aduro ne paa because aduro wei no ɛsupport immune system na nneɛma ɛwɔ nipadua no ɛma me ne omi yɛte wo yɛ nipa te sɛ yɛ kidney yɛ liver ɛno yɛ prostate yɛ koma ne adeɛ no ɛno aduro wei ɛma na hoɔden ɛsupport no ma na hoɔden enti saa nneɛma no nso nɛnɛ galamsey site yɛ a ne yɛka sɛ nsuo no yɛ sɛe no ɛne adeɛ nyinaa no ɛkɔba a saa nneɛma no ɛna yɛdi nnuane no a yɛse nnuro no akɔ mu no a ɛkɔkɔka no enti sɛ wonom aduro wei ne saa nneɛma no wɔ ahoɔden a ne kyerɛ sɛ wodeɛ ɛte sɛ obi kɔbɔ bɔɔl na ɔsɛ mahyɛ shingard wotwa ne nan anim koraa ɛmfa ne ho because ɛnɛ ɛnyɛ adeɛ a galamsey no yɛgya yɛgu so a yɛnim sɛ mpanimfoɔ ɛko deɛ but yɛnim da a ɛbɛkɔ ɛna emuo no nso deɛ akɔ asase no mu no a ɛnɛ yɛse yɛ nkontommire akom yɛse deɛ mpo Tom Brown anaa den nyinaa aduro da bam nti na yɛse yɛpɛ kwan bi a mpanimfoɔ nyɛ nsia no nwieɛ no yɛbɛtumi ayɛ den asi ano kwan anaasɛ yɛbɛbɔ yɛn ho ɛban ɛno ne Kenforce ɛba mixture duro yi a yɛde aba adwa so a
1 liter. Wow. Kesiye. But wait it me ni so be ko ba bi kwa me a chance 50 Ghana. Ne kesiye ne Yes. Wow. Yes. Adenti ne ye ne sa. Kemfos Enterprise. Ye dey adro ba ye no. Ye pese Ghana ni ba bia timi test bi. En kan say ye be gyina te some traffic yase. Na kaka bi adro ni ye bi ma no. Nanso enye yie. Nti sa na tie de a ye de emfa so a ye benya no beto pre. Okay. Ye de to pre a na fe ye de adro na bagwa so. Ebo no wo fom utobia. Ma obi koto adro we a the next time okoto se ma mienu. Would you believe so bitimi koto box? Wow. No dia kusi fios me ni mabusu ye konom because of so no mba akopɛ no ye wo hunti enti si ye pɛ baabi ene Ghana fo akasa ene ye hu se mo kasa fidie ene kasa fidie a sebe Ghana fo nyina ti enti de ya bet na so say ye ba ne ya be chese baabi bia wo se so tu kwan empo no wanya kan fo se ba Mr. Ibi ato a ni ya ba ni ya be ma en how okay enti doc wadarmo we no fa ne ye fa ne benya bia to na fe ye ni kan fa number no kra ntu dwansa bia na obi kra esi form na yo me se madaro ma numbers ne TV ne so mpo dada na so ma memo so se de be obi wa na otie okay me pa cho ye number obi otimi dia frame e ye 0245 588 266 0245 588 266 e no ne number ba ko de bi 0274 944 900 0274 944 900 na wo bisa ba bi a omo benya bia tese kamia ti ba bi eto aduro bia ba ye de ya na ye kan se wo fa ye number yi na bia wo ko ba bi se wo pedro ni bi no se duro no me de me nya bia na me ntin kan na wo de ye number na ma no okay because se even or your pharmacy and over the counter na oje aduro ni bi ba ho a wan hwe a won ko na wo ko bi sa aduro no obeto ni nyina ama no enya de e be we ne so to the number na ma no a na wa frɛ kuma si ha sei okɔ kewa Mr. Heba Fredimens Epidank PF nom ani ade nyina omo Kemfo Seba Mr. Edin no mo nkai ni yie afi okɔ ba bi te sakra the past benches and okɔ tema Little George Health Shop okɔ wa tema obenya bi wo ho okɔ nkɔkɔ a Hillside Pharmacy Owuskobi Pharmacy Fab Drugstore Mami Akubam ewo Central Market nachi omo nyina kɔ mo ho a obenya Kemfo Seba Mr. ni bi na wato okɔ nyina mu a Mr. Gbeko obenya bi ɛna okɔ Achimodan okɔ Achimodan obenya bi na ya provision store na ya ton aduro no wo Kennedy Drugstore obenya bi na twumasi mu nyina ewo bi ba bi awo ɛna ɔmo wo mankasi mu no Jeff Heba eye obi a o supply nuro omo misa Jeff Heba ombenya bi Gapson Pharmacy any Delight Pharmacy ohina na Heba no mu nyina wo Kofodua okwa o so pe Kemfo Seba Mr. na mpacho Kemfo no ya na ne bo no ebi no komese obi won mo du a em se wo de o bo no perfect so na hema wa da roma ebi ni ye mienu okay eye Kennedy me de Kennedy na me ye de Faustina okay eye Kennedy and Faustina me ye so ye midwife wow de wa hwe adwe no aba ya ka bomu a na nye asem ketwa ite ye du sonko a e wo so bi bia ma ne nsaka bi e fa ho ne ba bi a wo o de o frɛ ye numbers ye de atudwa yi a ye wo nipa bi wo ba bi agent a ye de aduro ni bia ma wo frɛ a bia me wo tamale me wa kra me wo ha ye be ma wo mo number na no makasa no se timi aka bi ntem so na so de aboa Ghana fo nyina all right and the Kemfo so no e KENFAUS na mame adwo popo no wa he mame o ba na kwa onka zo woko ma ba jo mo fanche me a Kemfo ni KENFAUS Kemfo herbal mixture adro no kama so we ne mame me ko try na next one box okay aba so uju hudi a na ya si bodin with one box aba okay am de brew okay na mo team no said the baby abesen ko me ba na me ye no okay na mo team ni nyina obi an try bi okay sabi ye pese mo hu ye no kware ene sabi ye ntro nti ewo ho okay doc info number no entwato ma erefo no yes me pacho numbers no ye 0245 588 266 0245 588 266 and 0274
944 944 900 900 numbers ni me enu abetimi afre and afei so omo kan say Kemfo Enterprise e dey aduro ba ye no ye ma free health consultancy ofre no how bi wo so na wo cheche me na nye ya duro no na beboa wa se bi fufu bi a wo ha etimi e kire wa etimi kire e ma bibi akoyi ye nye bi mo to say Pastor Prince Ambonsa oye aja bisa 1 minute pe also no yeri din na odi aye but no yeri abrepa yeah and when yan wan kudi sofo said ye sof ma me die ni kunu dwa no kudi sofo e say so we mu na ya sofo no so mu no mo ye nyanko adwuma no we kunu dwa blacksmith so bi a this one say jam say edina na me de ko dai doctor da super this go da so ba Reverend Prince Ampons anti ko ni da na de ne be ye da Prince herbal mix abisafo yen twa ye ho na yenye kato kakai ko ba de aka ni nyina no ye de be so ma e twa ho ba Nhyira 104.5 FM. Ausia. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I who is it? When you're fantastic. Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one casanca. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. No, Neo. So, Losing Lotte, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to a sing for. Semi boom, Rohanam Simi, dear someone. Me Matangia, Losing Lotte, Mister. Losing the layman capsule. What your bem, more and alarm. Hello, Losing Law Care Mixture. Losing Delayman Capsules. Do you know what you feel? Delayman capsules. A member didn't feel do what they cronk one and a Law Care Mixture. So a pay for a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to Musa a ye. And I who is it? When you're fantastic. Yeah, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one casanca. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. No, Neo. So, Losing Lotte, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your fit to come to a sing for. Semi boom, Rohanam Simi, dear someone. Me Matangia, lost. The frame master Amwa, Naso Framboa. If Hanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is spray car, airbody west, a spray car. Yet inside landing, kama. Okabi will hani spray car, a kama pa, Yeduma Basa. Yaduma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. Me adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near sesa no. That one ebe we are seeing na no. Na wo ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti. Nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ayeye adwuma no ha wo de cars mako 100 pra ba.
benya baby this e adwuma kama pa wa ha me wie school no na me nya school anka meko asata na fie e modern tinya me na madom so ma me wo fa kopi amona no ana omde beto adwuma mu am bi sua adwuma no sua adwuma no so wie no wanya maburo obeto afidie ma bi shop no yede e de ma me ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame aduma edwuma ba be adwuma kaka se me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismenya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bi company we kesese ti nyese ahase no ana ti me ko yesi your machine edi twafela ti adwuma ne ba won se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adum your machine edi twafela your machine edi bulu ayi no nti sisi ya no gu 4+1 no na se what must sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you women say on say ade bia obe hase bia no fa nizi the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi su bi enti na emani die kese se be se mkwa bru kura kokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nim die no obi e kwa maame a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine so wisi no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we na wusua ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ni ye woni ma papa ye de adwuma no pindi papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se no de minti menye enti me chire ma hu se car we penti se ni beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me fi se be hardware mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa eti ma ba because your cars in wo penti a can entimen che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo penti car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etime ba but dem ka she nyame enum nti yadwuma ye na ha no yadwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be bana are you ready e 1 month 1 month no ba na kana e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kwa na be ya 1 week na na ye wi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nya problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka wi abeba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ni wi a ye sa polish car no we can be say was wo was car no maka no ye de ye kama YouTube making kakra free honom chiamia J was what church will be ya enya asem ketwa I feel little or say enti papa are you okay? Oh you okay dear ya ado or say ye I am a very madam host me did on him ya friend on him oh na nye de kakra or say madam host stop calling him reverend
na we wo be da yesofo wo mu nyina wo mu ya trofo Christian Council as I say wonum stop sankrofo ni nyina wo from mo asofo was na de akra asoso oso hwe ye free Germany na what tro bibi ABOAFUNU and I mean to me ultimate can we fear the ani na say what you say 74 was Ghana pa de nanka we nka this so called pastor what the fear se no twia child support every fear say Ghana one obey say anya America ko no ankasa obo say yes eja etuatro ya enya asem ketua kwara memra Facebook na menken kan comment no ya aba no da ya na meka se comment no se mfa ye nkomo ye hu ede ya mpacho mentime enkan pato laundry services wasi wo hwe live e wo Confanoche eye clinic center pato ye je wo so epa osai junior na se comment a wo de be nyina no as a fakwamo so I'm the one there mean to be kind okay nana chan for Robert was it papa who feel say or you smart when yapa any when ya girls are can watch ya so ya generous comments no does so na making kind na ede amamo na fe yakoyenim abusua mama Ellen ya owo Germany Bremen said they were ntoma na bre yen no ma yen ahyede ka ho se yemfa mama mpanyimfo a wonu manya efiri mfie dioso ko na efiada no enum ebai ene enum e ka ho no so aba nti yede ntoma no e ma wo no mama ede na mo be ka kire mama Ellen owo Germany mo nyina mo nka bom yenko Amen. Eti mama, una odi kanti. Eja woji ana chese eja akwaji wa home ya aseda ye Nyankopon dia. Mama pacho bra. Amen. Mama Ellen, wo unshira na eba no. Aha. Okay. Mama pacho. Amen. Okay. Nyankopon so nhira mo pa na wonye mo kese. Right, abusua abejafo tena sente me ko wonu mo nchen. Lady, na what to say? Nyankopon adawo na obuso ehwe yeso. Ejide se mo so mo hu. Aye ho ye pa, ho ye. UK boko de tese uko bogai kaka sa. Mo panso de no wase. Enche. Enya che ho. Okay. Enche ye nyina ebe bogabi. Aze. Enko mo edi ene wadwenche ho. Ye ma me dynamite. De me pesa me kache na wi nyina ne se. Jume de we ya to ni din se obra. Okay. I mean say ya brabo mu nsam. Now, or starting so old in common, and I'm a near gen commodino pa. Sans I breathe the brain, yani a tate, mount better now. Only on your juma, on one is our share will be, but on no dear. Share in your branches. Did I mean near gen common? Yeah. Someone along the line, as a new maternity. The man Italian mammy who said, on say, Abrabono. Any pebby out to wa, so soon penny fears, or so wouldn't you as will be my work as our brother. Yeah. Say yes, I be a me to one. Okay, me yeah, Juma. Na my share will be keke. Na menenam. Say menene wa. Debbie. I was a woman in a swoby or brabum, say Brabona me bono. Sabi me pesa me worry. Now I ran across send and me pay me that. Send and pesa me your mercy come mammy. And macra obewono. I was so timinya or muhu. You be our life. I mean, you have to plan it. And you might be a way of Rabumbia, one amount to be also planning. Yes, I will fit here and I will bobra. A bassa and chay, and what's in our bemmy, mechanism or software, and a reverend, you will be Cassia, baby. Yeah, not so for dear, you can be you, Ghana, Hano. Camilla says of the or new categories. Sansa, you are software from. Okay. Ya wode nyame said that for wo and ye wo mo asabi asofo ni bi wode me pamocho me ka we asofo ni bi wo ha omo ankasa mo gina omo puppet no ahomoni aso omo ankasa ma enti wo ra na wo hwesa wo wona wo bo brase ahomoni ni kakra wo mo betimi ni wa ye adwuma ya hyew
ye fra wo so sofo se be ya betimi mo ma ye adwuma no ama adwuma na etimi etumpon ama ba bi omode ko no enti na sofo ni bebre adane signboard billboards amu directing nipa no ebi to hell ebi so to heaven enti ye hwe nwoma bi ye pa na ya brabo no ye ntimi gya no ejeje musa se bi me hia brantie na me de me se me no wa na chese unkoye me ho ade akra me okay ena odi kwase ade abu wi enti ye nya ba no efa bi no na obo no homode ba de dru ba bi na chia eno nti ya ye nhwe ya brabo yi okay evangelist mama 3 minutes na na manya mi nyankopon hira na me de di kan kora me di kan aka na se eda no musi ya enye mami ai Dina mami not ya na nyane dia okay ana be ma no so nyane dia eye nkola ne dia nti fie ho no wa be kwa wale bia no ntena ho okay ifie no mo asi no eye awofo na asi amamma nkola no so ye miensa okay nti wa wo betena fie ho no onkofo oba foforo na be ma foforo nya den e ma fie ho mami onte wo nwale wo hwe ne ma nti fie ho no wote ho ne dia ti se be ma no wale one ne yere ne nsa nkopo mu fie foforo no dia ano number 1 say ukosi oba mema bebresia oba aboafo a omfi se sabio oba na chimi oye ye ma me no nana yema sabe se obenyi oba wo dia die beba it take you a lot what the man handed is unya tre odi idea beba se sika na ya be ko ha da 8 million no plot na wo nyire mu wono meko me wonkwa me mbeko na side ye we kwa ye ton a ote unim so bitumi your time planning for be planning na ma no kra ne bo where your proper planning about we untimi ntianaka okay town planning town planning okay where your idea planning house planning okay otima say oba wotumi di idea bere wo be ma otima say na wosa kwatina nwire mo ukwa 2 weeks ni waba nyame wadom abadi tu otimi ebetete wa wade na wabedi sofo na wantimi ahuni se oba nyansani we otima say se obe preach say on the be free the throne me hono dabi odi malakia awarja na obe dwane afri ho okay otima say die ye nua be ma no ye na hiya metan ye say na no tutu bo ba park no so no I dabi onya smart ano sabi sofiduma no onya matured enough okay otima say on say Hebrew chapter 5 verse 12 say asa brede nka say hu ni nyansa okwase ani sofo agigimifo obi oso ya sofo bi akwase onya sofo nyame na frɛ no asɔre betumi afrɛ wan kasa betumi ayɛ afrɛ ho bade nyame afrɛ no wonim kasa o kasa ne nsɛm hote Malaki chapter 2 o se asɔfo anu kura nimdiye yesua bibi ya dɛ ya frɛ ho ayi Nhyira from Adum TV ayi Ghana BBC na se wo kasa na se we na be ka dia I'm sorry for you say omo sira wo sira no se no Bible school na e cheap man ko bi akebe me ya omo men no mo yes me man ko bi could be the Bible school betwa me mpo ma na ye me ya because I feel mahunu say seven school na ho no nyansani tumi ko bi kwase tumi ko bi meba wo de home what na say they we say hit no mo amebusu ya mame ko ahoma na so na won so wadwe nkyere ya wo de ba de kan aya atwe ho efri wo TV no ho entie TV no say de wo ni obi di nkomo phone so no sa pepepe na tie na afei bomodin se wo kasa no wapi na wo nua bi nso emra so bi 032208358188283 03220 835-818-283. WhatsApp number no near display with TV so no. Mame emfa nia odi kan. Hello. Me don't from Bacha Woody, baby afrefi. Mini aba Bacha tie me mayor banini o 2 p.m. Me kasa free asante mampon. O 2 p.m. Bacha yanko. Nyame won hira opa na message jo na pia dwumo. Oshemo pa mama ifa adamfo mama nchia no hwe mama hwe be ma no ame sofo na sofo ne suro bi abo ana ti se de papa yika mimi hu ni se wo ye sofo hwe wanya oba boafo sei 4 years akwa no afa nfo amoma mrani ni no eye se kasa wa ha se me beka akire no wa gu mema ni ma se pa ode ne wife no mpa na ode 2 pm mfa me number no ma na why me da say okay Mr. me da say hello
Nhyira FM. Hello. Hello. Me da from Pacho Woodin, baby afraid fi. I'm Yo, wo phone no man me wanu kakra, wo kasa ni mu ye twitwi. Me Pacho. I don't know if it's not something a fast of dinner. A preview away or SOS beer. Until once a year. Pacho. Papa was still a shank club, so for the tea. Imagine it's Papa no kasa so on say ni ba bibini na sem ka we dey stylish mam kwan na menka papa no your friend no ne ochina we dey o mama wa friend me we dey me ba ho eti sabi wo betimi aye abo afuru de na konsuo ho na ntimi mfa na no nsim eti de koduru ya no no de ja no sa se nkonkon ho because me say taxi today manager we dey aso ni minim ohwe wadarma we dey misre obebe da bia minim kodura na mama wonchemu no me da say hello Nhyira bako pe twamitu mienko ne ke banye di glass mama bigi eni mama go di program enka won super no mama njem ko ko fo na mi am boss sadu ya hotel wacho e bono so opa kwa ta ne tempo box eni patu no do oh me so fi ai no ko ba du wa nko si e ko tin ko den ko ta na me o ye na we ho ne se ma de bia me kan bi se ma no ba ho e kama ye mo ye dada ho ye ni badada wa in fi na ni ma me ka ho shi ndi ye ka ti ka ti ma me ubi sanze bo so me o bona ko ma sai no de akobo ha ni biabo ni biabo ye na ma biabo ba oh and obi aba ni ko ko ti so fa so ye se ko o de ni pa ni no e ti na se ba ko so se e bi bread ya se ti mo na ko ma no ko se ni ma o ba kan sai ti za bu ba ti da ni dia ko an bi o dia ko ma sai ba ke dia en ka se bi ke ba ko ko ti na se se o bi se biabo nda ti ye ya no na ne se ma wo ka no se bi din ni dia ma on ka ti ma ko ma no mra no me so ya wa ate ya ti so meda sepa ebusuya sa no miensa ebo na we hu me ewo Adum TV ana ene obreju medie empempenso a yedemo ebesie ni matade majoa ewo kronom ye police station nachiwa ono ene pama me ne number no 0546603060 BBR for any occasion obepam ne kama pa na fe what the amount yakopon ya Adum achina donko enyabo epa simani num pepepe yebeba na fe ye ne waba betoa wo bradwumadie no so hye no so se nkokura matonufuo mu ho da wo bo no bosomi ye mu ne eguso bo sa da ro no eye ma wo mfi wa wo ntimi nya ya amadadi enye ma wo dada no fo no sa no a badwo bi da mu obehunu senso ebe adwene aya ko doctor ko aye hospital na ye nhwe ma wo hunu ne ntamu a yebetime age wo nkwa eno ti bo no fo ho ban wo ma ene wura da chinti ya na hwe no fo no ye midi ede Ohemaa Benewaa yankopon ya Adum a echina yebesan ehia meda se ene wadaje ye wo ha ye to asko se no mensa ebebo apemu ye ntwa suyo nko no ho na memfa ebi ewo ho hello Ohemaa Benewaa meda fo mpacha wudin baby afre efi bina ne ofaya me kasa fi ofin so adija Ohemaa Benewaa oh wo fire wada ma mpacha yenko do dia me kan se ni abe man o hwenie mayi obi a wakwa asofu Yesuku enka ye flowu ni so ba be ka sono a ede abofoye bo beba azu said ye ni wo keka no ase ensemu a wo keka no hu no le saade ye no ba plan ye Nhyira ni abe ma no on san kono on san mera bio na ni obekeka ye no on kwada nwena hu yenu ni mfensa so obi wa kwa sofu Yesuku a he osofo die enye sofo akwele ni sofo ni e bata na wo sofo na wo pedi ye no wo asofo animu ati ni aba na mo kamo le atiki o so pa ye ntwasuo na memfa ebi wo hello hello okay yemfa bi wo hai na network no enimu aye hello hello
Don't from Pacho Udi, baby, afraid. Yes, I'm Mr. K. Sokoban. Oh, I just came, Pacho, it's you. Yo. Yeah, my friend, this is suffer, say. So called suffer, say. Into all your Bible school, Bia and can't just say the oil and yes. Because we see in the Casa, not just say, Oko Bible school, not on warrior. I will to your Bible school, now I call what. In fact, Mama, Christianity, no, and yes, and yet we or no, too beautiful. Echo vampire movie, send them uncle him and a day. And as his name is a Christian family, slow, young couple, no, you troublesome. Oh, sir, or bank at our bone, the shoe. But only say, yeah, oh, yeah, young couple bit not punishing. But it's troublesome. Money, I mean, yeah, that's say anyone drink cherepa. Hello? From Pacho. Hello? Hello, Nhyira. Me don't from Pacho Udi, baby, afraid. Asaba wani wakasasi jamase. Yo, about yanko. Yo. Pacho niso de medical cancer. Abaya ma, dami baje ne bano. Yo da kwara bano. So onko ya manya abaya nka sofa. Sasa bano de se kanu. Abe bia kwara na wo hu kwara. Ana se susu. Be ma no a, won wo so e sofo no hu na sofo dia no. Wonya sofo. Wo bia wo si obo bia so no yere ka. Wo so wo ba e kwara wo. Ye bia nyam. Ah? Eni ka bi wona no bi ni na bi yi wo mo ano sa ni e de sanko foma. De se mo ka bi mo ba no. Se mara. Okay, yeah, that's it. Right, my main sanko esuejanhwe. Hello? Ohemaa Benewaa. Mejo so aja. Say. Na mo hu je say. Ya ho ye pa na wo so e. Nyame adom ye de me ni mama gold na evangelist ye nyina agina fa ko. Hey. Papa ro ko Bible school ogosuya de. Me nyini se ogosuya Bible. Na mo ogosuya ehunehuna ene asisie. Wonu oba wo nipa miensa. Enti we da ati bi obewu ami abeje nkrofo adakaka. Ene ya na ha me no. Enti mon kan kire ne se onyes asoro kura wo yemu sofo no monko ho. Na se wako bu bi ma mbe yi a ya kina boro no. Woni nipa wo miensa wo hwe nkwala. Na nkrofo ma na egu aso dem na se me na be ka kire wo mo. Evangelist ka se im nyansa mpa. Money nyame nya adwuma. Okay, yeah, that's it pa ma memra ye krom. Hello? Hello? Oh, me na from Pacho yanko. Na de me nchire gini ate ko beta mi ho Dubai. Nchia na adwuma bedule oba police di. Me ye ka se we sofo this time na ye wa bro sampo sofo o ni o nyame sofo. Ije ya o mo nchire mu yi. So, o shembe me ya o so ya me sure say nyame o go so ku di di no boy. En ka wan yesa me da me ka. Sisa me se be mprebi asa. So ye wa je se o yi siki wo. O de wa je na ma de bo ni o ti ma. O bebre. Be man trebi asa yesa. O de be ma o di mi se mprebi asa fa wo ba wa boda mu. E bi obi ni be ta mo fa ya wo nya banana. O se ra ko ise mo ki kan ya. Ya sa simbi ani onko no sa mprebi. I'm just sorry, damn that. Oh, yes, so yeah. Hey, I'm very okay. Young question, hello. Hello. Madam from Pacho, would you maybe afraid fee? Baby, nothing. Make us free. Yo, nothing. Pacho, young call. Yo, me mama, more near you, my pa, more yet. Na, dear, me person make can say. Sofo no sofo die ne betu no kwam ai de if say o hwe okwanya o fa so ni oba no etraye no emwa enti mani beji ho se modern ne be pamra kwa ai enti asama mpese bukan mo ne nyame ntra me da mo ase. Oh, Ejanate, yes, that's a pa who's soon in Yankopon and Sena, Menfa me and Sa Ebi and so. Hello? Hello?
Mwana network chese ro na samba. Hello. Hello. From Pacho Wuti baby afrefi. Oh me dindi sankwa me kasa free hentado atuma pono. Oja sankwa wadama yeti o. Yo oh me. Osofo we de akwam na dinu ko baba zan amafo de we de onya sofo. Onya sofo akwam na dinu. Na mo hwe na mo hwe bibi ma oba no. Na akwam na dinu sofo no anya we en frɛ no sofo. Ya frɛ na azan na e frɛ no. Eno ya babua. Na we de onya sofo. Mame me komo bi so aba. Yate eja medasi bebre ene waje nche yankwasu eja. Hello. Hello, Ohemaa B. Eja boate. Boy. Pacho na hu ti say. Ankopon adom me wo ye na wo so e. Oh, yes, adom. So hu ana de big mama nti mama. Anse wanye ezi atenso ntinya hwe. Yeah, watch Yarama, yeah. Watch allergy, good white, and so for me. Okay. Ohemaa Benewaa, I say, Nene, a prayer for me being actually. So for no year bonny be a. They move do a share the soften, or no, one eye bonny. Now, I am they say, what can be we say? When you are bound to be on my quack, in the pan ocean, say, Nipa, or bar 1 year and 1 dear. Na utimi dada no man release say on fa onko pam no fa me gina ni perechi mu ndi mu aguru so say aguru so Ohemaa mesere mu ntu ana mana mu kwa na mko hwe sa sofo wono na ye boni na we no onye sofo sa na wo se buka no so ti ase to Ohemaa mi say abeka wo senso de nyame beta mo cha mo di hu dwuma nyame hira mo pa na wonde mo nka sofo kra de mo do aye boni ne ye nipa wo de ni sa gun so de mu gun tiri no wono na mko hwe no ne nkan ya dwene fa nkyere no Ohemaa. Okay, unshare one super me family last caller. Hello. Hello. Me da for Woody, maybe afraid fi. Me friend Titi. Me ka fa fia kan fa in gaso. Oh, Titi bacho yeti o. Yo, e me mama mo ni aduma. Na ma fam kakra ne fe. Ono be ma no a o se oba no e de akwala no akoto ni wofa. Yeah, one tears here. Yeah, incredible for on your Bahmadia, winning Palan to me. Obano was to me, say, Obama. The Boo Obano Quasia be dream. Into your no crown, say, I know all and Palano, me and Sunny in Anno, according to all your Obano Hadian, and Palana Yanadia. Yamum, a walker say, or Palano. Once almost and so any needy. No diaba. Yeah, that's say one my that eye opener no. Amamra de egu ahodo na ene wudi wa woda de make a chonya and say yakopon won hira na wonya okese afe no bekobeba no na waye kese pa adofo binum din abeka mensa e wa ha sei enti mesra woti din a na che say efi wadofo no ho na wonum say wish you happy birthday ya doma uko school was Sterling High Academy e wo mampon ya ene your birthday if you wa wo ma sister doma ho was saying wish you happy birthday Mickey Darling wo crying wo Accra me pacho Mickey Darling wo Accra ene eye wa woda edunti wadofo nyina say we show happy birthday Amechicho Francis ene Amechicho Francis wo birthday every we dofo Amechicho Elizabeth edina metimi abo atwa ne nkwanti say na Mr. Jimmy Agla o mama award because say the omusicho na metimi abo Amechicho no Chese mayande aze enti Amechicho Elizabeth ene eyewukuno e birthday wo se wo dono bi yemfa fidie so na yema na sonte sanso na Frank Abuaje Denyansa okay oh Holland ene eyewa woda Frank yema happy birthday Mrs. Monica Usua Free Auntie Monica wo Diasi Roman Catholic ene eyewa woda ye wish happy birthday sanso na Apostle Dr. Robert Asumedu Treme Apostle ene eyewa woda ye wish happy birthday 2 minutes ye Ghana be ye
na emutimamufo nya wafo nko enya manko nya nkoda nko ye didi ma kwase ebo etimi ba bi kwase apa yetifia no bi ba ya wo se ya hwene ni so wam sa 7 ya man the power of God what you say sa so ena ma ebasa nkoda no a wo munye innocent no ena wonum ho eba asem adesua ben na yesua free evangelist yeko nana ma me da se na me tia konwa no mu a me yesa de onkonko ka chem se da kakra na me nkyere wade okay wo se wa ha na sesia mesia basa hanso udi kan da wo ha no na onkonko de me kono jemi mu oja wo se okay but ha me yesa de me da no se uhu de okay ana mahunu ade bi okay na ma me ne atiefo nche Jesus Christ biem nana ma ko enema ibiri koso o man mu e ma Ghana nkoso okay ebi ne say dia me anya so for different bebre ne say utie papa na ma me ne say ni kunu no yale ko da so de fie okay ya mi say yare ko de ko ayo asiduabo da bi na ya ne keka na ya se dam ba ma no se oba na boni fie into de dam na ko aye na asofo mpanfo bebre wani so tetew kakra bi o mo say your friend na nkunku mama hu okay nti ya dam na I said ya titi na ni so kakra no I say Yesu ma me no ba etina Yesu ne nyankopon ba ya ifro ana mo akwase no sofo a wode ya sade nti mesra yenua ma no mesra mo se ye kai se si ebi so de ekoso obi tibi hu ya oba se woni be ma sai na be ma no onye ohu ade se onya mesra o mo ani na ho bibia timisi ebedu akwakodu ba bia busanda ka se yenimo nso no wabre se nya mra bia wo Ghana na soso ma bi mu anke me mobo timisra menu ama no se omo enform ne ma amona mo nsisiye me no kurani ade mu hu ye me fe ne se oba no awon kuta no o ya be ma na fono ase ayi e kan me ya se ene netiko bema no ho nya se wa ba di kanu wa ga beta no tai na bono no so ebone bu ha etiatia ne aya tete tai ni bia de si ba ma so ne bia wa bia se de e de bai tete tai no aya te sa ayi akra mo to we no kakraka e ko tenten ko si ba ma so no tete tai ni bia ana na ti kwa tenten wow ada that is a problem ya kan okra he oba no te ya o de he oba no otumase iti so ba we wan hwe ya so ba we se bi ominim so bu bra bobone a eye bema bi ode no hokoto no so a o ma ne sa si fam kwa ho kirem ena ma na yesa ti ama no mo mo so na mo fa mo ne ma nsisi na mo bo ode yo ya da se ne afutu lady yanko bia na so for ka ma ya so mbo pa o na me abodi nyina ya ne ye wa echi nche se ye catch ye priceless ada ne ejaja ye ho sa unu obi betina onye ho ade nti wu hwe no na sesina ho ne tina no hu se enkoye se ahon ade no onye ready so be na ena ameka no wo so ne na wo sa ya na se ne fe ne yo mo se de wedu bebi na afi abu aba bebo enu nti nyinua no ma no mesre mo mama ya sumbu ma ya ho nti na meka say we should know how ye value ye ho na ye brabo no ye hu pa bia o pesa wo di brabo si eye wo life o eye wo life nti ma kwahwe ba bi nkosia o keke na wo ho fenti no ana bibi ekura nti no wajeja ho ama ne sa say onyu su bia no de no wo wa ewe che na fe wo pressure pade ne meka so ne na abranya na ogina ba bi tutu ayampia say de so ejina fon so a wo tutu ayampia de ma wo nti ma mesra mo menua no ma awofo ye mama no so ye mo nsum ye bo ye fa botaye bi emwo mo na ya mo mo aseye na de bia ye behu no obra so de wo ba futusem ene ye so ye de be ma okay abusua ye beda mo ase ya ka kire wo se dwumade we ye sum ye nyankopon no de di kan na fe ya sum Ghana de tosu bienu na ne tosu miensa ene se ye be ma ye dwuma wura a wo de mframa no ma ye no eso aba mfaso na wo a wutie ye nso no wanya futuo bi afremu enti yedi nkonkonsa wo betie bi de na nso wutie a eya memfa de watie no akeke ya de etwato ya ye de ma wo no eno ne obra no afutuo no eya afa eba okutukua no meka we ya mama ne mema nyina aja wankasa oni mpefe so oba no a wo ne neti wo ku
oni ba bia wode wo bekwa kosie wote ho wode ho na wo ya mienu ne de ba kwa di agro dabi entempa no a oba wonim se be men wayi ne se aduasa mienu ama wahu na dwene se wonfa wo nko ha ene adwoso ubesi fumeso adwoso kra wo nuro eti bosa wonye wo ye wo ho na wade ensa wo weddings akese se na se ya o TV so o social media aye fra papa uti se wo ekola kana de ba no na ne zepo kra sei but obi de ye chechire hu kama very precious ya value no ne akukura busua se ye nkonkoye ne ho de se ya nya odi kakraka mpa uti de aya me entua ntratra mplase enwo nan enwo num ose ba me ho de na mama ze nkoda ne nti o ye nya ho de woda so si ho twan nkoda ne nti ba ho so popcorn ice cake kosu ya no ne meko ni nyina ya adwuma o kurikuri kura ye to cat cake fan friend say condensed milk ye dey fine toffee ni ade nyina bibia wo betimi aye for se wo benya bibia di emema kan ye ho a eye wonumu eboa ye man yetimi sipi ye ni monyam ne wonum but wo anya bia eno ma wo nya sansani medofo ebasa pini wutirim twa aboso si wasene ensuo kura so na ton na minimo bia ase wo minkantu mafo abepo junction he ya lady nice girl one be ma tena tse se di ya miensa na ne form to say ni bibia ye kama no de ne man ba bantama traffic na se o school na wo na se bantama eme wo se den junction school mu na okono ko yinsuo no wo junction hwa no de abachima da ko me se enye da nyina na yetie nsam ya da ko me mana ba no be kan ne modem a de na duru sa se girl no o yiso wonder civic mu no boy na one no we nso ye trotro driver o echima no amu wonamu osoa no de ko osoa no de ko wose mama mi gina traffic ni ma na obi bi sam se era wose nipa na kan straight no tani driver for ni dia go nto no nim se one of those things se me ware o ose papa obe ware me se ose me ware o Yusuf wose hwehwe ose yo china masama batan be na abechima wose 3 something o wa na etiantem friend ka bi hwe no ba ye na papa ne bre ne phone we didn't say week na me wow se mi kwankwada miensa me wow hwi na papa tam no ene atonsu ekohu ge na busuafo we de na wonum be ye no omo edi na omo ye na Lancaster ha live one ya de nyina ice water o enti entra fa konfa wonsa nhye wo yam ene dade de na kwa je mama na mi na bro mama kojinsuo ni bi neton wate che popcorn ni bi neton na wonim ba bia omo a ebe free beba yetufo ene obra yapon enso aka jaton de ne kaka o ese say yeton ansani yakọ yada Facebook ahwefo ene YouTube ahwefo nyina yeda mo ase yankopon hwa mo bundles amose ne we ho no ye ni je ho ne ni so ekira so eya afro bi foforo na wo mra ye ye oman no yi na ya ye ho yi e ma ne mema nyina meti ade Ohemaa Benewaa o frem Ohemaa menje wo so Ohemaa bi na ze maje wo so den ne ekwa yanim akoshi ati ho hwemanim din obeso ice water ne bia na den na oton den na ne oza me ton so bolu ampa se me ho me sa ton abele sokodia okay banchiake kro wana ochi omutimi di like ochi omutimi di omundi omubom ombebom lo mudi emwa okay so ne bana kana na yompo awusia ya to adwadie no eso ebi ana de dikan no nsanka wo de etre de me se enyi wani hinta me fa wo ka me ho na ye nton nyina ensi ye bewie no anya wo de Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us.
For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy of tourism. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to my yedding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men do if you do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to Musa a ye. And I say. When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to my yedding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men do if you do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to Musa a ye. And I say. When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to my yedding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me dear someone. Me more attention. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men do if you do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and cratoimu adja to Musa a ye. And I say. When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to my yedding. No bread you must saw with shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm the framing master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is spray car, airbody west, a spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will hani spray car, a kama pa, Yajuma basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary as of market. On an be yadumano. Yamiad no hodi na ye one tabo na na di yadumano. Tia Yamiaduma. We are seeing near Messano. That one ebe we are seeing now. No see young machine be a friend moving.
yɛde bi so ba ha nti nyame ado yɛatrɛ hyia mu apem so a yɛyɛ adwuma no wɔ ha a wobɛde cars maako 100 koraa ba a wanya baabi de asi yɛyɛ adwuma kama paa wɔ ha no mewie school no na menya school anka mɛkɔ ba saa tam no ɛfie ɛmu ɔden nti nyame nam adom so ma mewɔ fa kɔpii amonane ana ɔmde mbɛto adwuma mu ma mbɛsua adwuma no mesua adwuma no so wie no wanyɛ maborɔ wɔbɛtɔ afidie ma mbɛbie shop no yɛde maame nti adwuma no na mɛkura mu a wɔ asafo market ne nyame adom a ɛtumi aba bɛyɛ adwuma no kakaka sei me starte adwuma no deɛ mepɔn me ho no mepɔn mo master on mo 7 years na meboa me master 2 years meboa master 2 years na nyame adom mesumi nya baabi a kɔbɔ mpaeɛ ma me a me starte adwuma no nti me starte adwuma me ankasa no meyɛ adwuma no 24 years ni asa nyame adom a timi sa bebie company we kɛsiesie nti nyɛ sɛ ahaseɛ no ana ɛtumi kɔ yɛsi yɛwɔ machine a yɛde twa fela sɛ adwuma no ba ho sɛ fɛ pa ne yɛde yɛnsa nko ana ne twa fela no ba na ade nyame adom yɛwɔ machine yɛde twa fela yɛwɔ machine yɛde buro ayi no nti sisi a no gu 4+1 no a na sɛ wɔtuma sande car no ntem biribi adry na wɔtuma agya kɔhyɛ wɔ vini mu ayɛ challenges yɛ wɔ mu ne sɛ ɔn sɛ adeɛ bia a wɔbɛha sɛ bia na wɔmfa no easy ekurom ya na yɛ KTI nko ana na yɛ oven asa 1999 seconds ɛso bi wadum asa na nipa maako bi si bi enti na yɛ mani die kɛse sɛ bɛbɛ sɛ mkɔ abrokyire koraa kɔkɔtena ɔkɔyɛ adwuma no na kamiti mi bɛtɔ machine bi but me try bɛyɛ sɛ 5 times manya bisa na awurade adom mpaebɔa na awurade nyansɛm no nimdie mu obi ekwa ama me a ene metime nya machine a me yankasa me hu sɛ metime de yɛ adwuma ma adwuma no yɛ sɛ ne na mepɛ no ankasa no yɛ machine so wi sin kwamia no the whole machine bi no ɛto yɛ machine we yɛ quality machine a kyɛ sɛ wo de ka awura mu na wo spira bia yɛ kama be yo ka be pie no bɛka sɛ yɛ difrabo che na yɛ dɛ I want sɛ adwuma bia wɔ ne nan so customers ni do oba o se me de me penisi a kyerɛ ne mu adwuma no yɛ wɔ nneɛma papa yɛ de yɛ adwuma no paint papa wɔ hɔ yɛ first class and yɛ second class nti wo kyerɛ ne mu other ones na aka no deɛ mɛka to sɛ ne deɛ mentimi nyɛ nti me kyerɛ ma ho sɛ car we paint sie ne bitima yɛ de ayɛ nti me work machine no koraa na me feel sɛ bɛ ha adwuma mɛte so ayɛ de ama sɛ bɛ adwuma no quality na kwa etima ba because your cars in wo paint a car na entime nkyɛ wɔn nsɛm koraa na wo sɛ nketimi nya bɛ 7 years for 8 years but wo bo paint car 1 year pepepe na car na yɛ basa e fa bɛ boy na car wla for no so na masa ni ma wo na yɛ de etime ba but dem ka hyɛ nyame anuonyam sɛ yɛ adwuma yɛ na ha no yɛ adwuma ona de car no kwa yɛ bitima guarantee ama actually tato so sɛ adwuma yɛ ama no wɔne bi ansi wo ba time sɛ car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo bɛ ba na are you ready e 1 month no ba na aka na yɛ obu akwa mtimi ne ka sɛ o ka na 2 weeks e bi kura na bi ya 1 week na na yɛ bi na ma fo sɛ ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na yɛ de yɛ ho nti ma wo bi ama na yɛ nyɛ problem yɛ de e wa yɛ ha adwuma ne de yɛ nyɛ adwuma fete bia yɛ yɛ adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa yɛ de e bre enye spray yɛ o ka ebu a ka ewura be ba na o so bi abegye 100 cedis obi so obegye 5 cedis na say 2 cedis yɛ de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na yɛ basa yɛ ha ne yɛ adwuma ne wi a yɛ sa polish car no broni kan bi sɛ was wo was car no maka no yɛ de ɛyɛ kama na so do kan be kɔ no na sɛ edin kudum bia yɛ de papa ovi na yɛ de car no so kɔ hyem no ovi be na de car no kɔ hyem yɛ friend spring boot be na de car no kɔ hyem obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no
nti ma nipa bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne ka won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya mo be ye adwuma no etini ye de eboa ye kura na ye sprayer no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because asa obi a wo ye no kwafo na asa woni adwuma na ni su bia na asa wo ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi meche wo se aha anyi na asa ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no e ma me se makoma e to me yem me se me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre ne twen a ye di adwuma so the gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwakwotena wo vi mu no me prepare makwakwotena wo vi mu no ato paint bia no de aye adwuma enti e mo ama ni pa bebe we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metimi abibia adwuma we ene se na fo te mi diskani ble chi a kamiti me bia adwuma ti mi tun kola ni na afo se wo su adwuma to wo asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi e free master ne no ba obi a wo nhyira wo na mane kum dia me master nhyira me me pon me ho no me som no e mane nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a wo de madwi me ni su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and pronko for me bebe wo dwuma mhia e be fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you straighten you the air condition you the fitting shop you the sanya many nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani mu wi aseda na nim se be nkunu die ama ye busua no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayenhira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wana for ni hwedu akokwa no so obedru ho no fair junction wana wo hwedu akoso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebe yi company ni di no da bia wo se wo ba bia direction do beba number ni 0244 465764 0269 428204. The frame master amwa na so amwa. The frame hanomo amwa automobile service enterprise. Eduma ye na hano spray car, air body waste, spray car. Inside landing kama. Oka bi wo hani spray car. Kama pa ye nya dwuma basa. Ye dwuma sin dwuma o me master ho no mo 7 years. We are me pon me ho no. Ye dwuma no large salary ho asaf market. Ona na me ye dwuma no. Ya me adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de ye dwuma no. Ti ya nya me adwuma we are seeing near Messano that one ebe we are seeing now. No see young machine be a friend moving. Ye be subahan. Nyamia be a trashim a wapem to ya. Ye man of how would you cast Mahmapo 100 grabber when your baby this. Ye makama power. Me we school no. Nami school and Kameko. As that I'm if ye a more thing. Tinyamin Namadum Suma more for Pupia Monane. And I'm going to admit I'm being a man. Monsieur Edman is we no. One yama bro. Over 12 years, man be shop near the money. The Edman and the Mercuriamoa was off market. Then the Yamiaduma, it might be Edman Kakasi. Me started Edumano dear. Me pon me honor me pomo master on 7 years.
na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya baabi a kɔbɔ mpae ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me yɛ adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese nti nyɛ sɛ ahase no ana nti me kɔ yesi your machine a edi twa fela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an na twa fela no ba na de nyame adom your machine edi twa fela your machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bibia dry not ma aja ko she wo vini mo aye challenges you woman say on say adie bia obeha se bia no fa easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadu asa na nipa maako bi si bi enti na emanye die kese se be sem kwa bruch kwa kokotena okoye adwuma no na committee mi beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na Ewurade adom paeboa na Ewurade nyansem no nim die mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime di adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so wi sin kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we am na we spray ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye bai I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media me penisi a chire ne mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ne mu other ones na aka ne de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we pinti see ne bit my de aye enti me work machine no kura na me feel say be hard na mete so aye de am say be adwuma quality ne kwa etima ba because your cars in wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo penti car 1 year pepepe na car na yepasa e fa be boy na car wla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame enu nya so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se edwuma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma force ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bi a beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can be say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be kono na say e din ko ndi aye de papa ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san freta se na wo machines no se fin bia meto car no so nti wo be yu car no be pie no na car na ye kama nti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no nti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etini ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go mo wonenye opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because ase obi a wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no awo se adwuma na wo ye no emu obi mekyerɛ wo sɛ aha
anyi na sa ha yisi wo se wo quality ho na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ne ji car no ma so makoma eto me yem me so me ne ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekɔ ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so wo de gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu bua ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kɔtena wo bi mu no me prepare makwa kɔtena wo bi mu no ato paint bia na wo de aye adwuma enti e mo ama nipa bi bi wo hye o ka no bo se ka na pempem na hye na ye tantantan eso no kala nko ene nche mu kala nko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fo te me diskani ble chi a kamiti me bi adwuma ti me tu nkola ni na afo se wo si adwuma to bo asisi adwuma ni ye si adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne no ba obi an wo nhyira wo na mane kum dia me master nhyira me me pon me ho no me som no na mane nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a wo de madwuma many su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and you plan conform bebe wo dwuma hia e me fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you registration you the air condition you the fitting shop you the sane many nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise to me can afford my blah na do adwuma ba ha wani mu wiase da na nim se be nkunu die ama ye busia no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayenhira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni hwedu dua akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo hwedu dua akoso ba utra insu mo bunsu bo ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no ba bia wo se wo ba bia direction de wo ba number ni 0244 465764 0269 428204. The frame master amwa na so from amwa. The frame hanomo amwa automobile service enterprise. Eduma ye na hana no. You spray car, air body waste, spray car. Inside learning kama. Oka bi ulohani spray car. Kama pa yenye juma basa. Ye juma senior juma me master ho no mo 7 years. We are me pon me ho no. Ye juma no large salary ho asaf market. Ona na me ye juma no. Ya me aduma ho de na ye bo ntabo na ye de ye juma no. Ti ya nyame aduma we are seeing near Messano that one we are seeing now. No, see, young machine be a friend moving. Ye be subahan, Yamia be a trashim, a weapon here. Ye, a man of how would you cast Mahmako 100 grabber when your baby this? Ye makama. Me real school no, Namin your school and Kameko. As that I'm if ye a more thing. Tinamin Namadum so my more for copy among ana o mede beto adwuma am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie man bibie shop no yede e de mane ti adwuma na na mekura mu a wasaf market ne nyame aduma adwuma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bisme nya ba bia ko bom paye ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesese ti nyese ahase no ana ti me ko yesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko ana ne twafela no ba na de nyame adum yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no
nti sisi a no gu 4+1 no na say what must sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you woman say on say ade bia obe ha se bia no fa easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa maako bi SUBB enti na emani die kese se be se mkwa bruchire kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die mu obi ekwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na yankasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we am na we spira bi aye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ne mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ne mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ne beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me fi se be hardware mete so aye de am se be adwuma quality ne kwa eti ma ba because your cars in bo pinti a can enti che won sem kura na wo se ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo pinti car 1 year pepepe na car na ye basa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na ye de eti me ba but dem ka she nya me no so ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye beti ma guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no bana aka na ebe obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks ebi kura na be 1 week na na ewie na ma force la be fa o ka e di no kure e wa adwuma na yere ye ho nti ma wo bi ama na yenye problem yere e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de ebre enye spray ye o ka ebu a ka ebu be bana o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can be say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din kum dia ye de papa ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pan bibebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etini ye de eboy ye kura na ye spray ya no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia me je wo se 10,000 na me spray ka ni wie na me yi ka ni pie na me hu fort wo ho a me sa sande ka na ye no foforo asa mama ka ewura ye de aba because asa obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no emu obi meche wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma me se makoma eto me yem me se me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekɔ ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so the gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia no de aye adwuma enti e mo ama nipa bibebe we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we
almost 26 years in Yamiama Metimabi be a Jumawi. And I say enough for me this can you be a chia? Committee me be a Juma. Timmy Tunkola enough to say, who's your Juma to was a senior Jumani? Senior Jumani, no pong home master. Then shall be a free master in Bow beyond, won't shroud. The money come down. They must say Shalami. The poor me hono, a somono. A man is Shalami. And I'm posted men, then I made my bedroom pensua. What the matter? Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you conform me baby what you here. A man fat training school na baha. I'm a man for a baby senior and San Juma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop, you're the sunny many na bebem. I'm will be at my bed man. I'm a Pemsuya, I assume. I'm more to mobile service enterprise to me can afford my blah, not what my baha when you move acid. And you say being dear, I'm a Busian, Yajumano, and collide no yet more hanging. I'm more to mobile, I insha. Occasionally, a Pemso fair junction, and Manan Eba would do filling station one for if you do Yaco, we drew on fair junction one, if you do Yaco so bar. Would try in so Mobunsu Buha, we do another somebody to see one. And I will take a sooner bar. Obo PS now, I'm more to mobile, a big company in Dino. Baby, I was a baby, and direction to Weber. Number near 0244 46 5764 0269 428204. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. I do my yen Hana, is spray car, airbody west, a spray car. A inside landing, kama. Okabi Luhani spray car, a kama pa, Yajuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are se nye mesesa no. That one ebe we are sin na no. Na o ti nya machine be friend moving. Ye di bi suba ha nti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 kwa when your baby this, you get kama power. Me we school no, na me nye school anka meko. But that am ne fie e more thing. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona me. Ana o me de beto adwuma mu, am bi sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma bi bi shop no yede, e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adwuma, e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bi company we kesese di nyese a hase na iti me ko yisi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no enti sisi ya no gu 4+1 no na se what ma sound de car enti bibia dry not ma aja ko she oven no ayi challenges you women say on say adie bia obehase bia no mfa easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa mako bi su bi enti na emani die kese say
If some quabble to what's or for your Jumano, Nakamiti better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa. Ne radia to paiboa ne radia nyansia mu nim die mu. Obi e kwa mamia, enye metime nya machine a me yankasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na ankasa no. Ye machine se wi sin kwamia no. The whole machine be no to your machine way. A quality machine. Just all the care we have now is we are kama. But you can't be piano because he is flabbergasted. I want to say, it may be when and then so customers in blue or bar or some medium penisia, Sinimu. Edman here 1 year, my papa, a day, Edumano. Paint papa, they were first class and there was second class. Into which Sinimu, other ones now Canadian, make out to send the mint me. It makes so my say, car we paint to see the bit my day. Aye. It may work much for no cry. I'm face about hard met this right. I must say big man quality. Nequa, it's my bad because your casting will paint here. Can't ent men show on some crown. I was thinking it mean about 7 years for 8 years.